Like My phone number 54. Idi maguru komidro. 07 88 39 356 07 88 39 356 Professor maguru komi MC guru corporation. Mutera ramugaro. Oyirone chama guri kumwe ni buno mwohuru ndiwe. Okushukshomoro jongo saseva. Tano. Baguri kumbe shap. Akshebera baguri kumbe kandi yabare ku ja amko gwitoka shamizaho. Kana hanga akweza umugisha. Intarata yawe bakongera n'izindi sente. Tunakweza n'izindi kandi ngweno. Imana atakwire sente ujyo tugotabera neza tuwasima. Thank you. Bueno, twatanga ko mjenye bishemwe. Tugize tukoro mjenye bu corporate. But it's precise and strict to the point. That's the reason we're existing here tonight. I think you can see the situation, the arrangement tells yourself what type of function you are running tonight or you are attending. If you are part of the service supervisors, you are giving service. So, we intend to make you happy from the time you arrived here until the time you go. It is our obligation. We are obliged to do that. And we must fulfill it according to our premises, unless otherwise. We want to thank God that He gives us a good weather condition. We get the turn up. We want to see these seats filled with people or occupied. So na nishamu mwena ba yacha mshana abaza kutoka mshana moije utwegite utubachire tubonezo mkono kwa Cleophas ano mtabani na ndeka yaba I can say. So now we show Peterson, you are part of the entertainers. The work of the MC is not to talk. Anyhow, from morning to evening, it is to give the direction to the program. So I call upon Peterson and team to come on stage and also give us your presentations, first presentations. We shall need you more after. When you present the first item, we shall get to know your program. So Peterson on stage, come on. The time has come. Sasa rege niona mtia yitu niko twatandika tyo nibanyita Peterson kandi this is Salvation Army Music Stock TYG kandi twashemerwa kuba mukamara hanga abahereza umugisha wani munchirize tuongere mwashemerwa nashemerwa kureba abanyakibe mu isinjiro kuri ruguru isingire ya higuru mwe bari munonga mungire mu turebe abakuru gisingiro ya higuru ko umuntu ucyuko iba kwinga bitoci mwe bari munonga twabashemerwa kari tugende DJ So
Kusima amnyano wetu omwami Watermelon akwatanise na director nga manager Cleophas kandi twenda kusima mukama habwabo abokubana bo bakututeka message turu products ya Millennium by the way muterera hamwe ngaro zamani yes ito mtukore mukoburiyo mwana ine account mu bank ejo kandi ari yabona bashi ashatuna mshara yabone abana mnana yabone ashatuna mwene mukama bahereza umugisha tubakunda mnonga katunyoa twisarache oide muna kademu ibo mudemu kaniya no mwana. So mbaba na mnonga, we hope the function is going on well. Tubarete repita sono kwa watu utaka come church na de shamango ije kwa timu until you are told to do so. Lanisha wangu mcheki ngo bujenyo kwa rabe inesha kubura mu ngambire bachirete obujeni twenda kubukora American style no bujeni bokuria no kunywa no kushimera abantu boshen tuzombujeni bakabuhindura mu za speech de kushemerwa iriza turu mu chiko kwa eje mutare muzo byamagubana na Rose obuni na yenga umura iriza turu mu rukiko tarokwereza umukono ngoze kubuza kibuzo nitwetaga mu inyama iyo buze bituru kwenda byunga iriza taro portfolio at risk par our staff so manager kwa I just shake my hands you shake there is no how is your palm Rumaro manager wakaremera humba muri kawo jinkaba oshya kwikawati Yesu tumukapara wanjiterere tore kabantu bakariyo byenyi Elizaba no byenyi bwo kushemererwa twine ba members bit twine ba band bit twine staff
There is nothing that stops us from enjoying this function tonight. Join the hands. Let us celebrate the graduation ceremony of our brother James Cleophas and his son who is getting baptized, right? Entering in the kingdom of God. We are here for that purpose. Praise the Lord! People Nigeria kumuri kwatu kweshona hansi na nyahinguru lyaba kwatu kweshoni mukama na bakunda mwishura tubarkwera mukama simwe mutakwatu inshoni okugamba Yesu kuno bujani natukurondeche shongoro chironji Cleophas na timba takatahiremu Estura banze twatera itwenkaba tayibo bujani tukachize Cleophas yaza kwijana timu bashange tushemererwe. There is no rhythm. You have seen imwana muhajire mpira. Konkana muri abajungu kuba kuzampira kukabashemeza. Bakashemererwa bakarikura sente bakashemererwa bakari sente. Konkimo mukaba munaha munena no gukora corporation ko kabura kubashemeza. Ukagubo inenkena ku. Bakakugira mutera ho mungaro kabura kikugumire. Because you want to move majestically. If you want to live in the world majestically, you will die majestically. And you will not enjoy the world. One of the reasons why God created man is to make him happy, to praise him. Now which one was Shaban Hanga no which the sa no bushemerirwe. Yenda kubasi matine bukarukire ahaguko na mumwisha. Neza kubetera nyamnyonyi abanza bacamure munebyesho ngore bibiri mbona kuleta Cleophas. Twembeta baze kumene yaka. Na Yesu yaza kuja shangene jireshi. Ni yaka. There's no reason that we shall not be happy. Kandi hari Rwanda kutuzibira ukushemererwa ntukemereza mu izina rya Yesu tushaza mutukibatera tucunchumura teka umuriro gukwaka ngo shagama ya mukababere yawe enda kutandike kanisa afa kutandike kanisa bakuristo mu yigereze nitwara ho kiko. So nyamyo nyina ija kwija tushemuremu tushemererwe nawe kunda heze niza kubagambira Cleophas yaza kutahamu yenda vibe twende mbaga ya vibe twachenda mbaga zo kutitira twenda kore mbaga nk'abajungu abajungu no meya kubatakarire bona amanya okushemererwa bineka moto ka make America your heaven, so that if you die and go to hell you don't complain that even the world you are in hell. I believe nobody shall go to hell. So twenda korogo mwanya our heaven tonight, our source of joy, our source of happiness. Mwana koko ine chikukomere and kushabangu chikukomore kundara njiro kushemererwa ndiwe buri mutwe na shemererwa mbeka abajungu kugira ngo batura bashemererwe they even live longer. Research na jirango umukazi wo mwizo bushimira kushike munda shotana mukara. Yes. Deno mshije asheke mundi kumuna munana yonka. Habwe bilmeyi turukora kugira shi tekushana. Umbo bakaza bakora bono basa ku enjoyinga bateka muna ka joy. For example ngo mukasheshe umushije we yari yakucaza umuhoro umukazi nari yakweyira cyangwa iro mukazi yana yerera manata mukakeshe ngoro awanyire Yesu awanyire ire Yesu ndiyagoma kongo uri hakiyazo awanyire Yesu tutukara ati bayo bakatereza mbere bakatereza toilet okuruhira yo kutimba futi kinani abashije babiri bija bazipatana mu zero kuzitimba futi kinani abantu babiri hata mukazo muri yana hata njimwamuhira Yesu shesho murinye okukunda kwawe Kristo mutima wa mukama aliharinye ayo nasimona kakatairi akansika mashita kweje sabone bwambo birunji no mbaro tara no gori natimbichi nacha futi kinani mutima wa mukama umusirikita kayigo twine muri bakumire murekate kumatusheke mirunda 18 yonka konka bakazi imurunda 3 nenga yamyonyi. Come on stage and know your job. Think umanya kugira ngo bagenda ko mwisho ngo zitakugira ndako na manyomurumu. The more money you give her, the nicer she looks like.
Thank you. That's fashion you positive hearing. Come on. Enjoy. Hello. Ready John Nachi. Nyamunyonyi Nachi. Abashemerwa mu mbubire muturebe. Ndabakunda mwebare kwija mukoro gwa Kiro Fasi kandi mwebare no kwija muri smart. Nachi. DJ Stere Nyamunyonyi. Wati! Hadi
Tiro mungal. Ichanya mpira no kushimanya wewe. Mshana kama tukijemba basi. Naho nito bashisha na mbona mujya bokusimba bakaze mu mutusimba.
aho tukurabo tibi yanguhi tugire kuja no mukazo mbasi umukaza akaba free mukamubona abo mbabazi ndamwibone namayisi amya tokene sanyamye nywaje araje dasimara hanga abeshongozi bakiza kujwara kubiba tuteganisa kandi bishogoro nibi halafu ibintu byakacinikano yawa tubatire bishogoro byakacinikano pour umuntu wo kuzaza stage aza kucinika mutahi we bishogoro bikucira hati nyona na mukube na eke kutana ko wakasha tukaba turi kumva tuwahindira sande nchaka tuwashaka kutumbura ukaci kutana ko wakasha tuva yumuzindi mbaka ito tureba bindi muno nanabeshongozi tubamanya tubakora vorongoto nyingi muno bari yabara kutakora vorongoto bakuterera mu ngaro mpango munonga Mr. Cleophas ahora abori na timu yao microphone ya A&O Master Events kwera iche yoko mkureba gate kwere ko mu rugo twatebekanisa n'abashemero bari bari muisha intebe tuzikijwe tuzineyo finaliza sits there twakire Cleophas tuturagene ngwataye musham nana mbono za tukwaya atamusha mwene manyisa mutuma adjustinga kugira ngo bayisha 11 zabi 10 hatana kikamwende kandi tukwenda kureba ari 12 na ngo twashemere ngo twahuye so Cleophas taham na timu yao Inox DJ yashira choma A&O Events microphone na nebindi byonda na best beam na top bazine kando kutambwa Cleophas kutakasiga umuntu wena stand Burishidare cyara kumeye ko misho chona chemere stera karubu Kongaya taka chiro mchidara chawo taka imerera mwemerere mbona ere nduru twenda ko gukora kuri kushemererwa abantu bakubasa kusiga kushemererwa 20 There is no reason that stops us from getting happy. Today is our happiness. The source of joy is eating and drinking and enjoyment. That's the source of joy. You must eat and drink and enjoy. To God and Shemelere. Now with your Cleophas and team, please, it's high time. I know the DJ has made this selection for you. We are receiving you with a great honor, or in a great honor. Right, you come in. But there is a crazy or we just want to watch it. DJ Inox, Mr. White Party. Inox, bazo sample ni nduma nilipenda kutazama Cleophas, tutusample ngemanga rotelebe shasha za kwata. Liyeyo. Era mtasem. Era sample. Niwe bine bioda. Toshibira. Tukambiri bari kwenda kutera Cleophas yana damu. Awakati wategereze MP kandi yishi. Tine chikutuzumira kumwashira hanzi. Thank you. Yangera mashine. Inox. Yenda shine kerewe. Yakushabire. Tukari yesu ronda mwezi. Yetara kwat. Leo no mtu wa vibe. Kontakte rebi arafu. Kwa mwana hizo yumushono. Mkana kwa mwana ya kuche. Abakugira ngo zakora mutere kajya mu turebe Inox wagwe wa uronda yo kana kechi chibuga don kutura takabare kweli zakora koka kandi yo kakumukanga Eno, era da kechi.
Actually, I don't for graduation. For a baptism. Enox. She doesn't have baptism. You make him now come and bribe him with him. And you come on. Kapate. You want 100? And you are coming. Jesus for yes. Time for Jesus. Bueno, I walk supporting a chesa mum. Yes. Can kabadi. Cara putera vamos cara correr trem. Deco razão quatro raízes. Eu vou passar fora. Vamos a foi agora correr. E ter chama Jesus. Just run up on the beat. Mr. Grofas. Kawanojira unakuchereza kakanta kureba tubakugambira. Ituka twacheza 20. Omuchi with prayer. Ngwenu yish. Madam niwo twategeze mutwachire Grofas. Ngono mwishaye mukatwachire kuterera mungaro ndio na Grofas atahemo. Yare muterera mungaro panga mnonga. Echabukango kumiza mnacho. Omoya kozese. Abo kumbuka mabo turukutwewa. Thank you so much. So, together for Yesu, Grofas is coming right now. Let us celebrate. Then hasigara. Harumo ishongoro wundi nakano cyakuma no butamuna bono mumanya Yesu murungi no manya ko. No manya namabari nagona kabandi genda mutwe tumanya ikigaro kumanyisa. Kuzakurugari kina woro bakabanza mangambe nguneshinyarusha. Yonkane mango kina woro vuninge kirabu cyamahari. Umunsi zebutakumanya. Kana ababari nagoga shi anabona ari bari hati bagita ngo nenkobe. Hati nk'inkobe bashuhiza abana tubidashonga. Abana baganze inkobe. Rero abantu kubazi necoma. Oyiha mucoma. Abantu bakare mango bakandi bishongora mbumwe mbatere salute. Na niba bahati ni masima konka kana umukaza mwenda kuruga hamuramu. Nambona bayishongora tini wantize nsibo. Ranga auhereza misha. Mr. Grofas, where are you? Masham, Mesurias. Grofas tiabra. Abantu twakyazenga tweteka. Jordan isha aha karina yarubona no kuriye kweza ngo abako Grofas ndakaje Jordan ndakatahiremo. Nakushimirwa mnyano wanje Jordan. Mukatotera kajambo kakwanjira mazuba. Nakusimbira abantu aba. Yebare, okuno muhinji wo mwana super mu Rwambara. You go and Google, you will find Jordan, the great farmer. Kano Gomburu. You Gomburu, you Muhinji talk about your revolution. Nakushimir Rasebo. Aha. At Nataka, a baby shrine. Hatmatote Ravana, baby show, a cheshon Grechavana, but you do the Kumanza quiz. At Vokuna, I say, I'm going to watch your career. Think when the Kuranza by person. Person no monomana, tomorrow. I don't know which one. Did you pray? Bazoya children now, but let it down. Did you pray for the young ones? No matter what kunda wana. Tera, kale mwishe. Mbona mfunza step, mbona mfunza step.
ndo kabila. Tena DJ. Tonda kabila. Ezanje ndapita. Kale ngobana mdonga. Hati mwarango bana batwigurira hoje. Omwana yihamama hwa. Hati Cleophas na n'omukyala wawe na team twaza kubakira. So mkwate orwiguzo niza kubabarira ku daikari emwe mwigureho umuraza kwiguraho icyeshongoro kigambe tereza kugamba yakire timu namba 2 rero niyo kwakira na timu namba 3 DJ Play mwizwa ishatu nenda wakati ibiri emwe nere kugalo batahona rambo matele chango besoro
Kare, ichweka cha mashitani romo garo chao. Atumeni tika lebelo father, tika lebelo home shomesa kunkani ndiye sister. Mon sister ni ora tushabise amuko wa uriyo muhereza niwe. Twenda kwishongoresha shongoro cha Kristo na twemerere tukabanza twahisa. Tuweza kuchishongora sister father uko ni oriento mwa. Tuja kushabosha bere umugoro witu father kwa rajana butongera umusha. Sitongwene cheshongoro DJ turondetse shongoro je Kresia. Icho kumanya ngo umuntu wenga nayishongora ayireze mukono kandi ashemererwe. Rero wano ichiza ngo Yesu ariho oyi mucheni wo Muhammad uri aha ni wotu joining abo kwa ni twa idin tuba joining atuyani mwanyama. So mutu joining Rashid na kureba ha join us abo kwa naye idin kazo wanyu naria ngwe ni wotu wakwachira Clofas na team ni mutu joining ngo mukhisar hanga extensa. I love the deco up there. It's nice looking and the style. Come see me. Baba ni mchumanya. Omwizina rya patiri n'erya mwana n'erya mutima uri kwera ayimuka amahanga tatitwe nitukunda kusimira izoberi nitukusimira ekiconco cy'amagara nitukusima na munonga habwe ekiconco cy'obwegese kandi mukama ninkunda kusimira Cleophas habwire ngo ryo mukizeho umukushoma kwe babare kumugumisiriza akabasa kugumizamo akahendera akatunga masters omishomo yeye mwene mukama hanga tatitwe twishana kuwitnessinga echo mukolire ninshaba ngo base kumuhereza omugisha herezo mucheka yeye herezo muchabana beye ohereze nabona omugisha abasa kwishano yakumukwasa omukusima hanga leriwe tatitwe izina ryawe libase kwimbisibwa eni mukama ningumisa muni kusima nabwo abujyo mwendo wisha hano okukira munonga abana b'amashomero nangwa nabona kwitenga kuzomushomero umukama ubase kubayisaidara ejo batetakekire kandi bongera iconco cyo bwenje cyo kumanya n'cyo kwetegereza rero izina ryawe tatitwe libase kwibisibwa ekitwachabwa Yesu Kristo mukama witu mu izina rya patiri n'rya mwana n'rya mutima uri kwera amena. Yabane sister katutera mungaro. Yabane hangani wakatukusime. Terere hango mungaro mpango mdonga. Kanaba ya hatebo ya high table ya Clofas katwatanzani imwe terere hango mungaro mpango na binakare mukatere ko kushemerwa. Nabagambira nteri izo bateri AGM ubutine bibuzo nizo kugamba. Kana ajya mutari mwe byaparo. So nabwo cyo staff murebe ko mwatu joininga. Ukagendera muzaho zo kuzana sana. Twasima hanga Clofas. Congratulations. Abantu bona nabagambe kigambe izo bamuni abakumanyiruje mu kigambe Clofas. Congratulations. Yabare kujara masters. Ndebo ona nabakazi. Abajire bijara ibinge byao. Konkani nyebuze zabo yabana bazeta masters niga mistresses. So niza kushima yo speech yayo. Isi ulo yakungambira yaba abakazi nabo bajara masters niga mistresses. Ogeche kumushesa. Shoko yete yangu. Wow. Serious wajaka gambo kwa mgambira karamu. Wow. Serious wajaka gambo kwa mgambira karamu shesa. Thank you so much. Ati bari kumushesa. Muri Clofas twaza kwashira n'ekizino. Aba bari hahana ari babiri program na biri tight konka batkorera mu minuje. Aba Peterson bakuzana n'ekizino. Kuba naheze umambari ba Stephen ine ka wekeje ubaje abechika ayakire bajinya. Kwanza kubashira twakire cha person organizing committee a speech. Kwanza kuachira cha person organizing committee hapa speech. Tuachire amwema kwa bana a speech. Kwara heze tushare cake. Kwa tunaweza kushara cake. Clofas a speech na timu yeye. Ombojo baini aramu Clofas. Omwojo wayo akabiro ndijo mchunguzi.
kandi wakasha tani kurufasi aina bojo bano wakana n'umucunguzi bahwayo umuterero mugaro mpambo no umwana wa muzara ati abakimemete ati abamama mesereza manyane chojo nechoja wamkatura chiboko wamwirusa wa mtomo rumiwe na mbarevu umwana yasho mayeka kushatazi babaterero mugaro no wajya kubanza kwanjurire bodi bare bataka twanjurire bodi ayimwa kwa muri mcheto bashire abaruhira ndani ya msako secretary cha person na sopiko na yona na vetting mwena mbike tubashire bakama baba yaha Sylvia wazahari mnonga onka it's okay kandi staff ya ruhira ndani ya msako bari yomirimo abashiri yaha mwimike tubarebe aba staff bari yaha mwemerere turebe ruhira ndani ya msako abenje bari yomirimo konka bari yaha kimwe cya kabiri cy'umurimo urushiko twaza kurukora tubagenze abo kubane bengi mwebare mnonga yenda kumanyisa mutimu ero kuzara umushiki witu Monica Eliaha utakaje batuba mwana banje mninga basanzire kabateja nawe cyabe kikacha Monica muterere kajamo mugire mutubakire bari yaho saidejo kare yenda kwakira abagiga batahi bawe yenda kumanyisa investors bari yaha investor mugume launch Eliaha ayice tumwakire nakushemerwa mugume na kwakira na kwishitana saa yenda kumanyisa ngo abashobozi bakuru bona bari ya investors umukura ubakweta Arkanjiro kushemerwa n'umwana wita Eliaha yatahuje nyibwawe nakushemerwa Arkanjiro yenda kumanyisa ngo Jackson Eliaha yatahuje nyibwawe kandi uno wakikaga no mushobozi wa team mari no Rwanda rutaro rwo kusingura nakushemerwa yenda kumanyisa ngo advisor wa president Eliaha kandi na minister mwamwebesa rwa mango izia kandi warakuzana mu cyutu Nyamate ayino mwana nawe ni masters thank you yebera kushomeza umwana yenda question side jaja Chirindi namureba yenda kwakira umushobozi mukuru muri umihangari yeito yenda kumanyisa ngo abantu tuyineho kuri center natakamanya ngo yaha na kureba wastamana Chirindi nakushemererwa unashobora carpets all over the world asafu yatahuje nyumwa weti yatumayeshira Elkana nakushemererwa umushobozi mukuru Kampala kandi mwe bari kutuberaho umwamurokore omkanara na murebaha yatahuje nyubwawe nakushemererwa ajureje mnonga yenda kumanyisa ngo umunywano witu kansara Kisembo karura kasingire aine fraga yitu yakamwenye tikumanya wani sabuka kandi ijana mukazi we mukano mchara wawe Eliaho Christian Dava shemererwa timu yitu ya eduka ya junior school madam head teacher ya jebembera na staff teacher imuka na staff yona Educa Junior School, the new shining school here to Tagalaba, just to bring your child for the rest of the day. Thank you, Eliaha. Interview na voni yina kumanyisa ngo hati sister washtera wargayo wisha. Imanyeho rukutura yewe rukushavira twashemerwa. Yebare unani yanjura ba mwizi wa buri kemwe hano wanje. Yebare nakushemerwa no umuke tubashire mwana wanje mu Felix nikukunda mnonga kule uje no mchana wawe imuka nawe kandi kule wa msigana wa ferwa. Nzako manimbaragaza mpora pato nakushemerwa umushobozi mukuru mu Rwanda yabatana kanji nakashobora je mnonga kandi charismatic stand for recognition ever smiling thank you yebare amurembo gwakara kaguremeraho ishaka kabatatege ishoke nawe takumaru so we are so proud to be with you when hell is over charenga tadeo nawe yaje batayasta mu mbosho nakushemerwa tadeo imuka washire nukoze nira abantu rekaneza bakozenere yenda kushemerwa mnonga the new married couple mwana wanje na n'umucyara wawe ujye tukaburiya mwaje rebeta married stand up for recognition so proud na ndari bara engongo ngaro shutijana namurebere ngaha bayiwaza amanyengo wa misinga konkana yenda kumanyisa ngo ya yenda kwa Peterson insone mwana wanje kandi nawe na future spend of time ngako ari umugore Peterson yaza namumisinga so ndabashemerwa kamkame tukahona mwana wanje yenda kwakira kwitsa yebare kumberaho. Yeah, there is a great MC also in Isingiro, my dear Blast Stand Up for Recognition. Wabura Ogongwana na Bayakubamba Jamunonga, the smartest gentleman in the world. Go to your stone and see Mujas there. Mujasaria haya tahuje jibu. Time try again, nakushemerwa. Mwana was na tura isende nakushemerwa. Na mbona shemerwa inesente kurumusha imesteto zipenze nzuri kabandi. Kujangwana wenda kubuza batajengo kumushisha taine sente business ya olea mobile money kurumusha imesteto juro bwiga bawe. Nyashira mwana wanje mta nyasiyo nakushemerwa kama tanajimu na sensio yebare kutuberaho mwana wanje kanyankole the great mobilizer of Omkanara nakushemerwa mwena nimba manya na Edward ni mumanya bari yabuza bakubanta tazara nakushemerwa
na naba nupu bajwekera tubatuma Western Samuza Blight is here mutera mungaro n'umugambo n'umunonga ishaha yona nije ko kubaragira ngo yakora abantu and so forth and so on. I don't let alone naheza kwakira kachiza na nabanje kumana bagamba pola pola mwana waje kachiza na kushemererwa yebare kwatera hira kirisho wetu tukishemererwa Mr. Bareba come on stage with the song and then please yashira bajenyaba in the short call down twendera mukoro. Thank you. God bless you. God Sounds and A Master Events. Ndatwara umugisha go kusima ruhanga habwa izoberi kandi habwo mukoro gwabaho mukayitu kandi ogwayisaranga ekitinisa tubanze tusime mukama tumutera umugaruza amani bebare mukama yowe owaza kugamba ni banyeta Mareba Steven Sarongo Amoti obundi abatakize kumanyira Amoti barinyeta obumbire ndi nye Ecclesiastical Province leader wa Intercession Ministry omumbara Archdiocese other Archdiocese twine mu diocese nkitano Hoima Fort Portal Kasese Kabale na Marara ingeri dawe cyo kandi kumvuzaho Imana za Kasese na bankugize na ryabo empako nawe cyo bakanyeta Amoti abatwene bamanyambare banato Amoti mutabazo manyungu atari ndizinere bandisi konkani nsima rahanga nyera twara umushako kwakira kireo no mucyara bari muno kansha babantu hotel rumugabo nda twara umushako kwakira yitu abanyabuzare banywani beka yitu buryo mu mukitinisa cye nimbasima ntine bugarukiro erizoba ninyenshi zire kugamba mnonga rero nizoko marisane ningamba ungabwo mukorogu nebugambo timbine nashimererwa kandi kumushemerwa mnonga cyarenga mfurane imizigaenda kwishita ntabwo busaza kunganishemerwa kushemerwa Cleophas ntwenda kwakira abagenya babona bija umukayitu omwizina ryawe kandi omwizina rya Silvano nanisha bamunani ngambe ebi ojo nyemerera ruju abo kuba nibo birushemere kugamba ko kayina mani make atwira rwire nibwo rugira kitanda kandi shabana abanyanyazi mwije abo kuba nimwe kujwekera umukayitu umukayitu ry'abana mukaga konkakija faomwe twinona mutabani witu owishe afire kandi aronijo mwishota rya nabo itwe abayemeraha nitwa bukire umukamu kandi nishawa kemirembe na benadamu jaha abo kuba gambe ushirwanga bihishe obakemirembe yatora ite kumanya evugo yakira omugayito kuzarwa tukaba tujya abana biki konga bamwe bafukunda kuba kuratana konga twena omugayito kutukira ni venerando kumunyanyezi wito mukuru mchara tacho akurateho Silvano akurateho wanjye kandi bamweta tujya tunga George n'ingeshi Silvestri akafa konka ongazi warya habuje meje nitwa kuba nitwekitirizo mukayitu ubwo mukazi ibako yafire kandi yagumanite twenda ko ngero nayo biro mu kiti kiwa uba n'umutabane yajya konka niyo kayitu ntabwo cyo twayemera kubakira mwena abija mukorogu kandi tubakira buryo mu kitiriza cye tubakira mu rwo mutano kireho webare beraho webare okutwiho mubashiki nakigambazo none tegereza abo kuba kujya mutwa kwa sente wazirya niba rwo mushomero ece kitirize zatukabire tutarya kuga twenda kusima mnonga omwizina gitumkeka abo twise kitinza ubundi imwabagije mu mukorogu 2008 na mwenda
nkajunwa nk'umibiri na mushanju kunamaze kuzo mu charismatic twaje mu 2008 na mwenda twajeho mushomokarama twazira mushomokarama yesa uri community batwegesa batubuza ngo mukayanyu harimo abashomeri bangahe umukayanyu harimo abine motoka bangahe umukayanyu harimo abine bizimbe mbarura bangahe ecyabiri babuza cyo no mukayitsine cyabiri kiri mu neci na kimwe abako nabire zarurengo rwiturwa mwizi okutwabire turyo nkaba nimanya ngo twabire twino mukayita shomeri munonga kandi byo ni munuga kandi akamaze sine ya mukanga tinwabire ine mu diguri tinwabire ine mu motoka tinwabire ine mu piki tinwabire ine mega egari nye nabire nkine na silva na gushakara amabati ngweno umumbere cyo bwirobwe twaturuka muno bagira ngo twiyunguse shara ziti cyabire family turanindira abecikicu twabire siri kereho yabona diguri twamutaka barenye naje kumurondera yo mwanya nagwatanisa na Silvano twarwana no mwana ubyatunjire diguri tukashemererwa munonga twakoroho ubujinyi abwa diguri abo mukaya abahuruba n'abirije diguri y'icyo kubanza iko tureba twashemererwa munonga kandi biza tukashemererwa kereho webari ko diguri yishire twagira ngo bahakiri bagira mu kando yinime motoka nuha nanjye nayihangana nagura tiba ya miliyoni 18 miliyoni 8 tukacigure no gucokunde mo ngana imizigezo mu nachigura na Ambrosi najivuga narengera za barara na shumati na nyumba sigiharagara mu tipo cyane managaruka nacize najya twoko munachigura mukayite ryagireta we n'ukundebiro mwana we tuyagura motoka kandi avuga motoka za digital najya turwanga yibaje batubuza ngo rango mukanye buza ni batubuze karama byo musemena bavuza ngo mukayanyu arimo yine mbarara yoroji yanjye zikabazi byaha social center university yabandize hari yoroji z'abakristayo iho nabiri ndara nshirwambara kambara kushubura ndaraho agwa muri mbara tari mwene tatwabira ine meju tari mu munyabuzaro wabira ine mekizimbe aho no nabiri ndara aroroji nujaho to kurara muri no mukazi ngo njura marwa to kurara no nabiri ndara hati nshinja ndara hatunabire rya nabona kireho yayombe kirishubara kunaba rya nabona wipisonga wirarike wiri na namuribira nareba wiro nawe yayombe kakanyi no mutawunu hati ya nara nabandi bayombe nabatabandi bitwaye hati nanye nayikasanga ndatereba kamwana nti diliyoni nyinshi inshangamizi garusa shangaki hati shara zanje zo mwe ntango ndizira mutafuka shuba ayizira mbaze n'ibiti imotoka zirimo ejutu ziro muri mbara tinchiteza kodi hati ya diguri nazo hatkunde birekero yaje yashwara masters rero yantwara na Silvano yantwara no mukazi we na kere twaza kambara ko yari mujwika masters najya tigwe baje iki namushabire turi mukozi kamugenda doctor kora jwara kora tungo bwa doctor asigara nani ndagefira bari umusini rona meje kashirwa munonga kireho abo kujwara masters umukayitu akwa ndo tubaje kujwara masters we bari munonga twenda kusima ningambebi abachivumentes byo mukayitu ezo ntureba ebirungi kubikuja tushemererwa hata Kristo mukayitu biguzi zireki zirimo mweno atikunguja abaryo muchika cyabahurwa general mwene abine diguri mwemerere abine diguri arimo kireho ari mbasare pe nabandi mwemerere abine diguri abarya atiso gwa ine diguri ogwa ine diguri atisa tulo ntambura akaza ari musina mukaga hati mwana twaje diguri aza masters ni wamine diguri ati mugende mushome masters kuna libire byashoba nabangira mukurire western region nanye byansinga mani naje tati yendo kanshobire bice hati nza koroki kanabiro mushira mukuru kanyira imyaka 5 nino hani nabana bajyo mu mashomero nanye naje ukanza kushoma English language ije naza mbarara university ya Nyamtanga nanye natandika kushoma urushumu kandi nemere bari kudembe bari kahemeri kandi nemere bari kudembe twagira tujyabashira bakuru lectures mututemu mu frate ya Ibrase Joseph Sahe ya Iguru abana batakatsutana ya Iguru ndo tutaba Iguru twagamba urushumu mwana ni university karibatamu abanga kurukasinya wano na kurukasinya 6 na birazo mu university urushumu narugamba mariba ati nyine kinoko akwa kandi ndo byegeso mukayitu nimbatero muhimbo ngo kushoma kwani kutuberire ikintu cyo mutano wari baturyaha semirigwe nkeka ngina kushaba ngo umusiki ariho yerezo mukuna umusiki
Omusijja yemerera bisika mu byabasijja mu mano bwite. Abasijja muri mwemerere mwena mugize mukono kandi tererwa ngo mungaro ako musijja yatunga master webale munonga kandi watuje kitimisa ngabasijja mu kayitu. Mbirengezo kweta ariho doctor ubundi tumukumanya twine Dr. Jamaka no munyabuzari wituumuka konga tufiruta kumanya je twamuntu following at from no family yitu konga birije ngo ayishe ayine mirimo mingi nakira kubajya heru ayine Dr. Jamaka ngo yigwara no witomuka konga jikumanye cha musibi na bakabiri byawe kwisha akwa twine mu abantu bamani konga twenda kusima rwanda bwana abajenya bisha mwena ndubasima nyera twari umushako kwakira sako zone ziryaha sako ezirya ba manager na chairperson zabari umwayembera akwa abakozi bingi konka ba managers na chairperson akwa nyobo kundebaha sako zi abajyaha ba managers abamwe bamanya abandi kubamanya konka nyenda kubasima obedi nagamba ba managers yukiyo yemerere abuguru general manager nyina mu muce mwembere nyenda kubasima munonga akwa sako zone ziyom nada kwetegereza nimye founder wa chairperson founder wa Mwisako 2001 nye natandikire mwizi na milioni 3 na kisiga mwizi ine milioni 8 milioni 5 10 kuna bangaruramu rugire 10 abo kwa Sako zone zatandikire nye natandikire ka Sako ka mwizi ndashomire bice ukana akora Sako mucucu kwa irire mwena atabashaka beba general manager hata no babesere ba CEO abandi babeta ba general manager mwenu mwebare munonga nyonga kolesa milioni 3 nasiga milioni 8 hati Mwisako ine bilioni 17 kirebo no kimanya milini ya muri kwagira ubunyaga no kimanya nimbasha bangu imwe basakwa bija ebi murakore mutagisetiza abandi mwesitamire ninda kusima abazire bamunika mu gihe abakurwa mu kika cyamunika abari mu bamana bwita mwebare kuterezo mukazi murunji benda kubasima mishoga bata mupiro mukazi murunji mwatuwa mukazi w'ekibero kirunji wenu abashaka bajyangwa binakazuka bwo mukazi w'ekibero kirunji mwebare munika okutuberaho ukatubera mukazi murunji kandi shabangu mwenu icanye mutungera mani tubasima abo mwana mu ndu mwatushi twabura kubasima twenda kusima batakamwe nabisha uyo mumbajuze kandi kireo kikwenda kusimira hagati y'abantu batangura ubusari bw'itu game waburita ico cyo nangira kusimira aho teka mu twabiri tweta bona wabita konga in special way ngenda kwanjira abanyabuzari bita abaruga kabari mwemerere abaruga kabari mwemerere no prosi na uba mwereze mkono ababana nina waba kafa baryabana bato twabarebera bakura hata babana babine muri yabo kumushaine dugurogo no mushuza Kampala mwebari kandi kuno no mushimita na wabo wa Shento okumusika zugu no wa mushuza wa Ambo nawe naturu mu Rwanda nawe aine diploma nabwo cyaba baruga kabare okutuvekera mwebari kwisha ndakwiye kwebaza mwena bija mukora ha abanyabuzare bitu abakwe bitu mwebari munonga kandi ngenda kusima kwakira bakwe ba Silvano mwemerere bakwe ba Silvano muce mwemerere n'abakazi banyu Silvano kera kazara abana bashatu kandi aba bana bashatu kiriho n'umujuru aryaha n'umucyara we twinde hose kovia n'umushija we mwereze mukono we bari kutubera umukazi murunji ukatuzara umushija we mazi katuzara niwo kijwe ine kibiro ati tuzara masters wa beto mu rwangwe we bari kutubera kibiro kirunji ukatuberaho kandi niwo ijano yo nyina wakiriyo ubwo mukazi niwo nabiri muto nkaba ibyo mwana muto ndo mpiwa bitu ubwo mukazi rwambirire kandi icyo mutande cyabireho nyowe fizi ya tatati ndabwine na mutwarukisha Silvano ubu nwanshomise ayina ikire kandi ndarumwakero banshomesa nanyo mutabandi kuyagize ngo yaza kushoma nanyamana kunatiyemu nakamanya kugira ngo shiyashomise mutabandi wo tumuyemo we bari munonga ndikusima kandi twibaza kere tuberaho katuzara umwana murunji bafutera umungaro
kujyamo kabisa mutima kabura urirukanga ugenda kandi ukatira umucisho Silvano ni kusima wewe bari kutuberaho wewe bari kushomesa kireho wewe kushomesa abana bawe wewe bari kutuberaho ngo muzire mununji ako kambere umuzire washomesa watworora twakuraje kandi utworora muri munoga Yesu inamagara machenchi wangu nushasha konka nchimangu tukune kandi family turije kurugaho wewe bari abo kuba family yeje tuberireho kandi yatubera uruciro ruhango bine ba anko bitu sigize ba anko babiri yona Silva sigize ba anko babiri abo twine aha umwami bashungura na ruziyo mwemerere abo no ba anko sigari nabo abandi bona bagafa abo no sibineho kandi batangana ni mumwe bari muno na nabandi abo tabasa kwanjura aha abana banje bajya mwimuce mwemerere abana banje bajya barinka bibaba baryaha no family ya mbango kunkayisha waba kandi ubundisike ndiboni ubajyo musinya ya ubwiya gashome cyo kubika ubajyo musinya ya mkaga kandi ni head boy wa Rwinya Secondary School mustami hasi yona abakira mwena buryo mu murimbo gwe kandi abakira mu kitsinza cyayiro we bari kuturete n'abashija we bari kutunwanirira nareba abashabamana butakaribaga narebo ubugiga hakuna abari mareba na mangwe seto kuzataha akwa nama ababona ni senti we bari munuka namani rurema tusima family yitu yemerera abandi utubirireho utwabwire watwurumwe mu muhango twenda kusima munonga kandi twibwa we bari munonga ahasigara tubendeza koro murunji kandi ntubashaba ngo umuhanga n'umwana witimwa bakutura mu tawo n'umu ari bo bakiga binji we tunwanira konkare cyacanye buga arabara basirwana nayo bari ngari abara barazaro babonye kera yinyi neto babishinanda abantu banakora bari nkabisha kino ryahi twina abishabo nanjye nakubajura abo kuba abishabo ababana Silvana babiriro kandi yabajura we bari mununga prima yemerera ukakurwa Silvano yakuba shomerayo kandi n'utubirireho na nabandi abanyabuzari tikaba marayo konkanye ndakubasima ubundi kirabo mwanta nja kubajura abo kuba umukoro ni muhango nibwa muza kubigamba mukama baho mucisha time yaruga mwize yemerere time yaruga mwize yonka oramango yaruga mwiza yimuka yemere mwize bado taya isenzo ngo mukoro kabere ngo mucisha marembo konkamwe nawe ngo atakija ndicito ntuzo muteye mugire mute mukono babareba baruga mwize mwena mwebare were kutuberaho ngwenu kandi nanye imbaga zaza ngo mutureto mutawuni ngo kwikaruhuranga woka ruje mukama baho mucisha abarinde kandi abaze mwebare munonga Hot Sounds and A Master Events. DJ Enox, Mr. White Boy. Wabare mnonga Mr. Mbareba kutwakira kandi ugatumuruza umwami Silvano yebare hatwazimana gakushanguruho boko biro inamani bace nabwo cyo tukarya ruhangaza mwanya nabwo nabwo Silvano bishimo muri cyo tuzimira ruhanga tumuterera umugano yebare abiratsinye mani barundi hanga yamutabara tutwanga kusimba ruhanga nanye nkasimbira ruhanga hinde bidabire bahanga mnonga nanye ruhanga yantabara nanye mbona ruhanga ni kusima tinkuriya zamanya yebare uko banashoze kamusase naje mu nyuma kure ufase yebare tingira itima tinywa marwa tinga shambanaga ati mbona ruhanga ni musimba w'icoka wanyamaje bwabare yenda kwashira mnyoro wanje Dennis ni msime Dennis security organization ayiwa kwa wastaba yenda kwa sacrifice kwa toke ibe oringa msime nakurera misitao na yenda kuba isangu sacrifice ngo jogo nimbo yafta yenda kwashira mnyoro wanje Mr. and Mrs. Balije
barije tukumanya kakashia kagumanya tabaje kashia kandi je no mchara we and happiness n'abashemererwa mwe bari kutahubye nyuma Clopas kandi barije ne mazi yitu ya mwizi tukusima yero kutubera aho muri bararomo turaturekire ukagumana yitwe Antmer bari kutembe na mhara wawe Karo mwe bari master mahamwe n'abashemererwa n'abakira mwe bari kwisha na mwene chunchu ana client wastamani mwe imubakira ntinde bugarushiro unyana wanje mwene Burondo nakushemererwa n'umushara wawe mwe mcheto bakiro Nesmas nakushemererwa n'umushara wawe muri banywana bekeji there's a reason why I should say you are most welcome. Baba Mnonga investor natamba nani nyanjora ba investors wotakijire konkata na kurebaho nakwakira arashobora guterera abantu kajambo wawisha kandi waje Robert I can't fail to introduce your presence. Yebale Alex Mnyono wanjwa is a view boutique nakushimira wasitama na muziki achiza kwa nakwakira Alex yebale kutahuje nyumba Clopas abantu Clopas barewe avuko watamwe baravuga ngo twetegerezeje nabo cyo muturebe utushye uturebeje Mnyono wanje Antoni atahuje nyumba unareba Antoni tona inizina riere special ever in yellow nakushimira Antoni na ninkureba ngaro no wanye stunda ainishomere Victory ya tahuje nyumba we namurebaho yebale nakushimira yenda kwakirira Amos owangarama kandi abarkwendente zo kubago mu cyicuru uwishitisa Amos kumwina bayisumo identity nungiza heifa identity nungi mnonga kandi wari kusiga yo saving center umuruhira ndani ya msako kugendo kandi ko kugamba mutamwiba nabashemera so no musevinje murunje kandi nasako zone zinakora naso nabashemererwa Mnyono wanje wasi yebale ukaza Romana mugume ya kumtawumu yatufukira mugume ya binshonga yatujabereza yatumaka sente mubona mugume na mtamusente rukamwa mtamusente na niwe ningira kutira musente na mbona nakuma nakwanje ni umuntu musente abo kumtawumu wabona mtamusente nyinyi mnonga munkwata ndise mu bijogoro witu twakaba yebale nakwakira wasi Mnyono wanje nyenda kwakira kandi kakwereze kitensa kandi yabare mnonga kumpa sente na ndakuza kushaba unsasire kureka nazo wazire kuzireka kugomera n'umu anyway kaza ashi mushika wazi mpire wabare Mnyono wanje wasi yabare kumpa sente kwamba kwerezo mugisha ubwiga bwanje noija kutunga ho mugabo abo kuba mutabano wawe umbagiga bambara anyongire kintu cyangwa mnonga mugube munyorore nakwe gumompereze sente mugube munyorore mutija kundeka kafuko bakahemuka Ungata baso uyambereza ubutwaro rekata ino ubutimwa ndakushabiriza cyangwa yikundira ko muntu. Thank you so much. Baba Mnonga ebintu byo kushaba sente bari musiti tukapatwaho nabo dushaho umuntu kwa kushaba sente. Ari ebuse byo tikucende cyo shana wakunda ko umuntu nkiyo nkati ungana atakushaba sente. Nga just wahora wale tinyora ngo ebuse yashemeza bandi kwa pasente niwe. Kwa pasente. Tana atakushaba sente bishe mu ndangwa takube. Bwana ni shabango sente urba urba ndeshe sente murekende cyane mureke sente ndeshe amwe mureke kunjaza na sente bashamu nusa za kushaka kandi naka mka jaka mureke kumpa sente ruyari sita hapana mwana ni sente mureke kumpa sente baba bana mureke kumpa sente bana mureke ruyari Mrechana auria de break kunanga. Kampeni za break. This is your life and enjoy it. DJ Enox is the love party. Ya Mnonga nyuza arezindi anyira sente nombe papura yende sente agenti kwenda sente mtajona jokushabariza sente ala nangwa ebinda bere muno vingi konga kandi sente chikwenda nguza mkono ndiroze kushabariza sente neshicho Mnonga thank you so much bishema kampendele nezi kama kueleza mcha bone kampendele nezi Mereka pendele na neza basi. Kuzara kana kanje kaketa muntu bire John. Kasha muntu bire sente.
Kingi mbona bwina na sente. Utarako tunjira mu government ya Uganda. Konganyosha bebe yagitibirwe. Kakuru je speech. Ze kumara bana muteba kunajya. Captain nani mshauri Monsasa libishe pesa ndio mrejeletu. Bueno, campaign leneze. Campaign leneze bashauri. Hapana mama. Okawaso inaka soka roji. Ale kumrekete sharia. Was. Go kwa chimoshiko. To. Kama komsha. Was tu. Wampu mtwara kwa zarebi. Aina kasakaro chairman o organizing committee Kakuru. Understand? So, Dr. Mchogo. Amazina nibangetaka kuri Manuel. Kuri timweje. Twenda kwakira abagore bitu. Irofasi n'umucyara n'abakusengeza. Twenda kwakira abatudahira ubugeni. Twenda kwakira ba service providers bona iki batukorera. Kandi tusima hanga ahamutereze ensiyano. Nani basabe cyo tukidero. Niyenda kusima timweje. Kwasa kuyichezamu ujebe mbere. Stakira ofasi na family yawe n'abakusengeza. Kuwa twesigire ukatwasa ebintu ebisemerire kubandi biterekanisa umukoro ningo bukene ukabituhereza twabikozesa kandi ibintu bikiriyo tubikozesa kandi ikintu tumanya ngo kizakutambura kandi umukoro gutandika tukasaba ruhanga ngo atereze amagara atereze ensyanungi byona yabikora kine tukubasa kwasa hanga isara ziti yasko kandi nimanya ngo family yawe elizoba inekiro hanga wabira byuranohenda ngo amusabe icyo wamusabire yakikiriza we bari gushoma we bari beyongerayo we bari kwebembera cy'abantu abo bani manyane bitongora n'ije byo kwebembera we bari no kunywana kandi tukoraganisa umukoro wo kuzatambura ki buri kimwe kiriyo ebyo kurya biriyo ebyo kunywa biriyo na cyakire buri kimwe kiza kutambura ki kandi buri yuma uraba ryaha ahura ari mu musinge kandi nitumanya ngo ruhanga ari mu wezi witu buri kimwe kiza kubaho nebyo dikwenda kubasigayo nyenda mbembereraho tubendeze umukoro mu rugi iyo usanga icyambo kibasa kwashura mu cyara wanjye bwa no mu pamano nani sawu cyara wanjye ayimere abo bagurupe ninje yaha tabarukumanya sawu kazi nakora na tuka mu rugo gabuye cyara Kakuru twakushemererwa so nibyego kandi itekateka kuviyana sima hanga kandi tukaye kwasa sima gireo fasi na family yawe we bari ngombwa kutamo besije kama tu apfumugisha kandi abararare abaragake kama barinde izina Yesu Kristo kama Kakuru bakutera ro mugaramo kuba ruyane twazo twayamba kwitema Kakuru bye kugira bakuru fasi ukuze ahabwe shongejo nyonka ebusi n'abahiba yenda kubakirira mwana wanje muhumuza blight nakira kusitabana no ndijo mu kunonga mwana wanje tofa bakunterera mungara tofa ndamushija weshite ndasa atwarizeje nagamba biki aina kasintike nakariyaje na nyoma rwo kugenda muri Johnson aliya eba happy bona nishaba munyakirire muhumuza kandi muhumuza nyina ngo yanjure tinyenda kwanjure
abo mkagogo ine na leo na kwa tinsecho ino government ya Uganda nga opposition bakuna muhungu za bright munyashira baramhuri na radio muterera ho mugana kandi nobu nabona muhungu za bright wo stabara haso mutija kumujwanjira na bright waruhi so nakishira raseba wewe unonga master of ceremonies omuntu yagira ngo mpaka sindaro akatara kayero kongo mukoro twa politics icyatureta aha no kushemererwa no celebrating na munywano wetu abagore beri izoba umwami Cleophas n'umcyara wawe hamwe n'abana bakusherekeza abazire bitu na n'abana bacenye bakora binashangaha sumuza kandi na jahe bitatu cyo kubanza ni jonka Gaston wa banki yo kwenda Ruhira Millennium Sacco bakamba miliyoni 8 kandi uri ishoje ariko kure mu mukaje ruke kandi uri ishoje mwana wataho kwa miliyoni 8 ni baba partners bawe mwena nyine kwije cha kabiri ni jaho abo kubogo no mukoro wabashomeri kananye masters degree nkajwara 2015 nyoka mu masters in degree master of arts in governance and planning from Bara University and Science and Technology kandi na akora research on history of opposition politics in Uganda's political trajectory since 1959 mbonu obwana gamba obwana bajangu opposition the opposition ako mbona ashumire ngakora research. Number 2 ni jaha abo kubogo mushini niga number 3 ni munywano wanje abo kuba atuta kusoma tukachigambaho abernashoma tukachigambaho kandi no uyumkani pamanya namwe mbina turiye choma chamani cyo kumuremera mizi umwani gwe icoma cyafa uga turuntu kanika pora tachitirikaniza ati umwami Cleophas nyina kugambira ibintu bibiri cyo kubanza okushoma necho muntu wena oine okuzarwa kazo umuntu ashime kubona akora yaba nabasa wari umuntu atashoma obino mangu eiza takukibasa nigo bundi tarabi baramugambire ngo nikirungi because okushoma kwe nikurungi twine opposite because opposite yo butashoma opposite yo butashoma yo kushoma no butashoma kandi butashoma no butitegereza munonga hari abatashomire bakwetegereza konga ko kuboshumire no yetegereza munonga nicho nikugambira ngo hati currently the definition of wealth has changed completely because previously in African traditional society people were defining wealth as ownership of property, many wives, farms, land and cows. But currently, it is being redefined as ownership of knowledge and ability to use that knowledge to create goods and services. So when you, because see, waza mushomoro konka, okarima kosa makeza kuya yo to create goods and services. Nabwe no kumotari mugiga. So as abantu abatashomire, they are challenging us. Bobby no bwenge, butari bwingi munonga, konka they are using that rich knowledge they have to create goods and services. Hazecho nicho chukurakinga universities zite nyingi. Nibashomesa abana okuba job seekers instead of being job creators. So now we're changing that kusima because I know what is hands-on man no bikora kandi no bibasa. Ngenda kusima muchara wawe kukwatiraho ukatayira famu ya Isindro twaganirire mwenu ni manyangu mukaza kabireba konkana hati ni na leta binde bintu ayibina kwate no mukorogo nyowe batumwe nyesimbere yagwe ma parliament bwambara South haza ikibina canje national unity platform omukoro gwe izoba tigwa politics dera 14 kunda korra akarura rufu ninga habujenyi habukuba nimbanyine chances zo kakora hand hole into baza kushaka amarundi yo na hand hole
ngenda kubagambira ngo President Museveni ari wo munyenshakari hati narugo mu rukiko rwija nagambira abanje b'ikibina cya nubu ngo umureke ngo muhatebekanisa tajuro watebekana owashisha orutayogoha wa President Museveni ntabwo no yakubara arkande tonujo wenu yaba nayijo umwanya wo itwe abebigombe bitari echo tushime kwe twazaje kurango umuntu yija ya campaigninga yagenda ki tushime kuba norebeka gukora activities zo kuteganisa kandi tonujo so kandi echo nachi bashobora ngenda kubahamiza abantu bayenaremu ni mango hano mu ruhande bareba biji nabakiriri nabandi mujiro businge mutaganya ukatwaza kuzambarira gutsaga abantu batera tutine shonga muje muri mushawanyu mugare nawe abagambire ebya kwenda kubagambira rero karagende tugaruko mukatare zo kwemurika hati tingakora politics konga ni mbagambira kantu kango kugira ngo orwenda kufutera umutere no manyako yakino nako mutere konga waro umuntu ayibembize sente atore ku mibirontera rakaruru toro ku montera rakaruru ni cyabaje masangwa byo kugambira tabyine bikumara manifesto yo ye nene burabura makantu wako umuntu ashimye kugambira byo kwenda korra badi zabana bishomero especially aba primary bakaruko abakuruko mu shomero abwo kuza umbicwe akabashobora amizi ko wanyu akabashobora amashanyarazi kesete nyinje kubakoza gacendeza akabashobora habwace mbazo mirwaro nebe tarmu ningana yabamu nebe cyo mu tweke kimwe cy'abagiga ecyaboro kitarmu mwe akashobora shonga mukarango n'umwebembizi kandi ebyo aribyo bintu bukuru ebimwagenderaho mwabari mu ronda bebembizi MC nyowe mbire ni luganya kayo muntu yanterese munyagira ati bright nte ataha urufu gwamani otawa ntofire no nguna kugira ngo urufu gwamani udagira si ati niruka naza rwari kandi sanje urufu gwamani no babo muzindaro na ikarije ati agwa bine nasha speech bizawire ntimukama umucyarogu amumpere cumurashi bongo birafira jere abiragisi abara dumushije abo kuba itono herozi ikire no wotaro kumanya ekikuru bakujya ngo ufugwa manu rabantu byo no yugalo zirashi no ekanoze nigenda kubagambara kutinisha kujya ngo namanya ngo bwo bwa manu aha nijaho abibintu bishata n'abashobora kandi ndi aha nyineka na family yawe krefasi mushimanya mushimanya kwani mali aha ni mahamu torwo chikina cyane but we pattern involvement isi development ene bigombe byo gutegetse urugudo rwa tarho nanye ngo wantu ni mbonabona no wa movement nabona so nabwe kiri kundeta atakadro wakushishira izina ngo bugeni bwo mushija ngo begura abantu upu bakutera government yada nyowe cyane ta ni development no kusima ebyo gukorera abantu definitely owachigambira nakuzira shi owachigambira nakuzira shi owachigambire naija kuchehakana mwenu n'ibyo bigambo binyi munonga abantu bajya mu tokushoma abantu bagira ngo no shumera kikawabwire sindi hina bakora bigambo kawabwire sindi no shumera ki somebody talked about it muri benda ngo tunge PhD you should get it because the Portal University ni mamuna basa kutumeza mu mushome umuyongere mutunge degree ezindi zikurenga na ninkushaba ngo utakufayo ni mango hari umuhandiki kuko yo nangenda nakuretera ebhasa yawe hati ngakora kanise enti yambura nanjimoze yagira ki yambura kandi uri ngambaza hati nabona mu miliyoni mbakubeni koro sati nashaka tukakurete biribi tukakurete ni mazima mbona gende ni uyongero thank you so much uyongero ko umbare bintu mwe na kwende umwami tofa mwebaze ubu na master nawe twine microfinance hamwe uko hata ni chairman wa board mbona mu organizing yana kuda joke batakunda baho atunalika ile bank so fashion ile bank kuida
Tofana kashama mwishe. Utaka uyanjure. Aha. Thank you so much. Yanyonjera mukune tikaika. Thank you so much. Come MC. Na never kwesede. Nasika kwesede. Ndino manya. Nibajira makana kenzoka. Na yone ba erichi. Mbene beni polisi ndoro. Bakuya mabantu. Yonjera ningezeleza. Eleze yakonjera. Kama wajete bayongereza ndi ko muchigizia zire. Ndi kutisa. Nyina bantu wajete bigisa. Ndoza kutauka no tawonche. Ezezo wabika kutauka kubingana. So hana hapo tware nazima mpaya wenye mtari kuna mkaga. Alo yenda kukamba kunyabi. Akana kenzoka nenzoka. Mweni sinjiro kumprine ngo hariyo umuntu naye amabesimbira abamwesimbira. Mpurire kimkandizira byo muntu nyana mukoro. Ngo kumwesimba hakwiye. Akubera ngutorosho mbere niga ujira. Tikaga bizire. Mwenu obokuranye kwa mubatizo mu ngaro. Nimata kwenda tunge kishanuria. Nanteka nitakuko akana kenzoka nayo nenzoka. Arakana katobura kukata ateka risomo. Mukaba kupero buti. Right mutero bogaro. Oiro na wanyo bright biri byona wayendo bireke kunga yo koti yantera. Abashaba nupuno bajwara makoti. Yabare tofa mwe bare kusupportinga blight. Nashemerwa mnonga anachigiza na jato ine miliyoni 2020 ona tokuza kongera 50 kwa kurenteshi. Please Mr MC twachirire abantu aba tumanyise abantu abangu ubyenyi bitu omukuru yabta kandi ari kuchikaho Father Ishana tumwachira kandi yakira mukidarechi nabeje kire faza tabarabura omukuru Father Rwenyaga parish ya Kabaha kandi Father tukwachira tukushaba ngo utereka jambo tukwachire tukuterera mugara mpaka buranga bakunda yabere kwanditwe kandi abo kufa tonze nkora buriho tuzakurungarunga tubarabure twachirire abantu aba twachirire manager wa Bukanga Rural Development Sako manager general manager wa Bukanga Rural kwa Korea Hasebo nani kushaba ngo yimuche kwachire nakushemerwa mwana wanje Anthony kandi he is just ready to get married soon in a special way. I shall be there for you. Thank you so much. Please Mr MC tumanyisa abantu aba ngo byenyobu cha person wa Rwenyaga Sako wesisa Abel yabuta hakanda yaha wesisa asa warhira hatini chakansa kanda yaha namurebaho nakushemerwa asa yawe kutabonye witu kandi washemerwa tutabana watu mwesije umwana wetu tuinomukanara ruhira isingiro tuinomuvugi wenyonyi kapteni tabana watu mwesije yaha kandi nomushubuzi yatavuganye bwa wesebo kapteni nanukushaba ngo tereka jambo twakira tukunda ukaza guru yone wagisharaho yebare hatagira wakugambaho abakashabanganye tubakira yebare senti kutavuganye bwitu twabashemererwa kandi nyenda kumanyisa ngo manager wa Mshanga Sako utakachimanyire ibanzo yemukakebera buri manager ibirahuri byo kureba jemwero nabo kabijwirisha manager wa Mshanga Sako nakushemeza ngo nenda kwakira yebare kwijombo rye Professor kandi umwana wawe nakunda mnonga na nabana bayeni uri kubazara umudini yebare winunusa kushoka mkwatu mungaruka musaboko tunyo munekiri special ngwaza hona abana zaro ndoko mkwatu mungaru munamse umwana mutahi wawe DJ bahereza kabari ba managers bakwata no mungaru ba manager mwana muje munamse ko office bena muje manager general manager Rwenyaga Sako ayaha mwana wanje DJ manager na nyanja manager Rwenyaga Sako na ndakwa na kwanjurire mbyoma imuka bakurebe munyanwa wanje Levi general manager bakunterere ho mungaro you are moving Rwenyaga very well mwe bare kwata ndasabana mwe bare kwata ndasantu basimba tine bukarucho eje mbaganyine kwanjura abantu abo ngo bajisha Amret yenda kusimba nkakwebaza omushogwe umukemberero yabare bronga na nyenda kubasimbira umuntu wo musinza cyo umukemberero yabare bronga na nyenda kubasimbira umuntu wo musinza cyo mtano Mamclofus. He has no any kind of political affiliation and segregation. He has no any kind of political affiliation and segregation. He is member of parliament. Honorable Governor Charles. Think what I said just. I know what you're doing.
Utakampa sende kule kawakunda ko mutse. Wewe uteremshani na wewe kwa yakunda bala kuja kunashabiriza yakunda just kama kombisha. Auje ino kwa kwera. Wewe uzewale kushinkorera. Asende ziba mpereza ndo kwera zo mutwaro. Sebale. Uko twaragana ngo ije nangabire ngo ije ndo. To yenko mitanga tinga kwa sese. Ngo ndikagana. Yachiro kusema kwita omchara gabrano arho uvuna ko statement banking ato mkazo wo gabrano ni kundo mkazo wo munonga kukuchiza wala nishawa kuntera no mungaro mpango munonga kwazo ko mkazo no mkazo wo sinje na tumera all the time she's ever smiling ekaya we kumene tasi aturiche kutina kuzowanyu na mbona kumba ni kubugana mpuranye no businje mukama ngire kurina ye bari kwijambo je wa crofas no mchara twashemerera Thank you so much na nishaba mwikirize mkomebuka cyaho yakiriho umwana cha muri stage ko araheze inza kwakira abandi abinamba bahasa n'ibinji abantu rero kwa sente sebo na nejikeke iwata tikwe nango torugana rwa tutunda kujugura mudashika waza kuchishana tuza kuchukura amaza kumpagira horrogo atiye bishansha ijo shansha mukiraha oyeshongore cheshongoro cyo businje rero tushongore tukomeze mutugenda misho James obutuma bwawe nabutunga special welcome mwana we keji na ndakoka speech akona mwana we kayanyi uyire bitu byaba bishansha shansha mchira babare ubumano yazura ba manager nyato watamu iyo manager weke yanje kandi muri government bright atari kunda munonga ninkora ka minister umwana honorable Charles Ingabire no cyurire kora batshangire uko higuru nyandi minister namarame myaka mukago mbwa minister we kayanje bero bright agumena uzango ejo kotineza ko shongora mwa kabana rutaringiro mu byo kweshongora ko ngaba kire ofasi neza kweshongora kuma kabana rutaringire ibintu byone binaro kurya no kunya byone nkareba byakumana ibintizo mtu nayo uzati ni mpendekeraje bagira mutagaruka kurya nyama tagaruka kunywa biyara natereche shongoro kimwe icyabire kigera ngo umubiri abarande biruhumereze mukoro turebe abarukira kundi abandya ha TV Embogo kabiri katoje timanyuka kasha barampurira ha radio abarampurira ha radio mwemerezo mukono turebe itabantu mbine okuzina niza kuzina kuche Bright yanye ya mireta shisha siuti y'abantu umwe Wongane yaje Bright reka ku Hot Sounds Master Events abashiga bajya tereka ruturebe iza kubanza nzinira bo kunoshaka mu makutereka zataburane mgo ndazine Kareka
bagendera hankoni n'abana ntibakura bagendera hankoni bakaronda takakura bagendera hankoni yamugumamo weruhanga takakura bagendera hankoni abagiga ntibakura bagendera hankoni n'abahoro ntibakura bagendera hankoni twena ntibakura bagendera hankoni ubwo ruhanga takakura bagendera hankoni yamugumamo weruhanga takakura bagendera hankoni umuntu wenda nakura agendera hankoni no kufana aruka hankoni abaruka takakura bagendera hankoni uguma kudogo takakura bagendera hankoni Watermelon. Nchagumiza muwaza hii. Sana yanandi kuna abanyamba ruya. Kache mbekiwe. Nitere chini. Asha. Bile ntaberi sasa izibyo nawe. Ezezi kireho nazikora ubuzima. Namwe nyencha kalero nzo ofisa wanje yira kunyikuzani ntikashukana mambe biza hambaga ya mukama wawe. Soro nzo ofisa nyencha kare utagira anterera aka Bosco. Ankuri bakamba kabese mano wawe. Agoye bashaka kurikiza cyane muhingi yo kuzera. Abayokwe abahagizi banje nagaruka n'imbosi ya Bosco na mutowe mazima kange nyinemwe abo babiri bakaba abanyefuzi bambe badine muzire nomwe nokimanya ngo nakuyo bufuzi ejo teri kugamba abo babiri bakadubaho bazo mu kibuga Kampala bagiye baronda gasente ngo bundi bakavaje kuko umukama yijuka abantu be usikubamba kazibona konka mutowe mwegomba nomanya wasente bamwehisa konkicho kutangaza usikubamba keba mutowe taine cyo kurwara taine nakasente neco kuyekanaiya adura yajuma mutowe unomoro runuka Bosco kabako tarazigwe nawe mutowe yashuma mucyaro abashikacaro bashika Bosco kaguma nakora yayabuze mutowe no mukutuba barigima y'umwaka kumwe Bosco karware siko bamuto mu marwariro ga Uganda go nabyarema kamutwara India kandi mawo w'amasentege mengi konke cyo kutangaza esigo tamuyaburayo bachebera bayeninga abadokita bawayo bashanga Bosco na yende sigo eyo wari kuzagwa nawe ubu wari kuzagwa nawe ni waramuhesigo akubeshaga mayabo uniye kukwatagana ngomba mukurikiza kuyakoriwe Bosco kabagese muyamuto wo mucyaro bayija muyambe yasindika nesente za visa muba murenje mangu otowe tarabire mubi akajitemba nguko muri India ari kumanya mushana yabona karimo kari garuka kutuba kuko muri India ashanga Bosco yahonarira umushisha bamugambira muri kimwe cyo nabamuriramu moto wa Bosco akagwa hasi yarira yatere kiborogo uyu akatangara bayebuza ngo yabaki umushisha kuyimukiye agambira Bosco kigamo kimwe ata Bosco mwana wa mama ni wowe wagira kiwane tembo
sigo yanjye tiwajibona Bosco keshingereza abadokita nabo bakayambaho konke ibyo byona byabe byarabusha omushinja karemeraho kolabe n'uyende siko sayidinga atura ebintu byona byoino muri Kampala bituma mazimyange Bosco kebulikira yashara mungu bamugesigo mudowe yatwaro mugiga Bosco nawe yazo mucharo nikwetenda iwe nonyetenga utande ukungerizo banyecha kareka nibihinduka nikwetenda iwe nonyetenga utande ukungerizo banyecha kareka nibihinduka nikwetenda iwe nonyetenga utande ukungerizo banyecha kareka nibihinduka ukungerizo banyecha kareka nibihinduka bosi wanje ukungerizo banyecha kareka nibihinduka bosi wanje ukungerizo banyecha kareka nibihinduka muyajigere ukungerizo banyecha kareka nibihinduka nimvuga utande ukungerizo banyecha kareka nibihinduka obare tendikuza kushisha ubwire iyo message inanye nabwirizo kandi kama wanje general manager nanye nakwente warugaha arashanga babagira kirishatu twaya makayitima umujogo rere mutero mu ngaro bazoije kachaha nanye kusime ija kusime homwana arakantu kwati bakarangu kungamazima bakama bakukantu baba arabakabirita bariya arabakabirita bariya Kashkan brand ambassador wambogo kasha bambogo barwa yo kashanga bright ari kuterera ari kurondera karuru museveni so limani intera kibo direkyo nati no olinka henoza wambogo ati menu nyondi kamara yo rukweguza so uri kwija wena ni mterera karango nawo gutera. Thank you for being smart. We are so proud of you. Yenda kwachira waiting some tunes blue first. Yenda kwachira mwana with Everest kan designer wetu arukora na rohira millennium sakuru chaftu zaini janye mnonga Everest hona imka kwanjure kora watar hona kumisinga really wagokuba na nakurebera wa yenda kumaisa kubye nyibwa waiting sa Peter Karinda yabutaha obo wijana bawe tikumanya kuwa kwa wijana bo imuke nabo kandi ko rero wijawe kana bo twakira nakushemererwa yebare kwijana no wawe ya ninchira ubunanta rushwa ninchira kweganya kuchigamba arubuna bestabero no mwishi mukazi wanje akaba ariyo nayijatakanye ngo wotabero no wawe mwimuke kuna nshiro mukana hoza byenje Peter Karinda twakushemererwa sawa represented by Innocent kamchara Christine twabashemererwa Innocent mwene tingewa Christine barakanyankore Christopher bakakundana baragacha rukimwe bayeshwera bayizarira mabana thank you mbatero mungaro mpango mnonga kandi ntangaye barakubarinda kandi abanyana meka yanjye thank you no bakuzara abana banje omdini nabashemererwa I can't feel that yenda kubakirira Western Star Silva wangarama former chairperson wa RCC kandi azara umwana wetu nakushemererwa Silva na nakurebera aho nyenda kwakira kwe abanyangarama banda bija mu nderere jambo na Amos ya stamere nkaho hariho ndijo investor ungarama rukira kuta kora nitumnonga wine mobile money Mr James alinkai asa James somehow somewhere na misinga konka yenda kubama gisango twabatu mwine mwe bade mnonga yenda kubashemererwa no kubakunda na narebera aha head of freight wa mshanga think manyo wagenda wakiriyaha bakubakiriyaha ndera kajambo kwakira bakona nakurebereho sebo nakushemererwa iyo bari kutuberaho kandi umukoro kugendaje mnonga mukize ukanyakaci banze nkoreho akasente aba Clofast nyenda banta bakwisente abo bandagaza ndo kasente wikize nguhati naza kwetera mwana wa kaba James unaweza nje kwetera mwana wawe Bruno Global Driving School and Missions they are here ready to sponsor you nje kwanjura na Alex kakwezije uwanya chitunda senior man uwanya chitunda yabare kandi nomoje wetu mnonga na kora jebero bayitu nakushemererwa Alex Mel na yenda kwakira kaba James kamwana wawe this time nothing come wawe because he has a message for you and shortly he's going to deliver it and after
I shall call Mr. Bruno and Mrs. Kwijanima witinza cheka yanyu tukagire kumwagamba hago kubantu bakunda mnonga. Take over Kababwa James, my friend. DJ Akwa. Naza kuri. Umujanye witu mukuru Kireo Fasi watu itahani n'umucyara wawe abazire bawe anabakushagatire Honorable MP Kirea Mugunya, former MP Sinjiro District, former MP Gwampara, Honorable Ngagerano, and the protocol observed. Tinde Bugarchiro. Aha, Akasente, Educare Junior School. Baba Herize Cheshongoro, under the directorate of Mr. Clofas and Majona Abedi. Tukatandika ishu mruria man mnunga. Tonde chewa man, abana bashoma. Urujungu no form for the drive without try again. Question tags as I was in the Kushumes. Thank you so much. Head teacher nakushemerwa Madam Rebecca na timu yawe mwisho kandi ni mwini mangu mayikora mu muhango mnonga. Dije macha Madam head teacher nakushemerwa yaba kuleta staff yitu ya Educare Junior School kandi na nyinga director ni ngochereza ngo ya dressing abantaba. Thank you so much. Thank you so much our director Omjenyi mukuru w'izoberi Mr. James Clofas family yawe n'abajenyi mwe nabije rizoba mwe bari kwisha Twasimahoro hanga our director witu Okjala degree we bari inspiring staff ya Educare tuyaho miringo ebiri echo kubanza Mr. Mchunguzi director witu kandi cya kabiri we no mucyara we n'abazire bitu tuyirwa mugisha kushobesa omwana wabo na Mr. Abeden client witu na Miss Desire owaruhira Merina na we client witu natambura na staff bache. This is our school bursar, our security guard, school chief, teacher wa top class, teacher wa primary 1 n'abandi basigarayo konka nito twija representinga tutaka hire director sente munyikirize mbagambere ngo Educare Junior School neshango mu Rutagarama 1 ntutangera baby class kukoma P2 kandi next year tukuba twine P3 waguma wakuteka omwana umwishomero obanzo hurizina ryishomero Educare nchimanyisa ngo we educate as we care motto discover excellence. Mr. Mchunguzi twakwizira n'emtwari 10 jano mchara wawe mujachira Thank you. Kadas kacheka. Please take care about them. Not married. Not married. Married? I don't know. Married? Married. So you can change yourself. They are good or mission any mahona or our no sim. DJ pray for them. DJ Enox, Mr. White Body. DJ Enox, Mr. White Body. Bana banje kujwara jimo utanshwaza mwabale kurebe kaje mukahereza ishomero Western Star. Please twakirire Western Star Pius omushobozi mukuru wa mashita ahora wabona Pius Clofas kandi umukodo wa Clofas nashaba nkwakire kwanjure orinka Pius nakushemererwa aha ndakwakira ndabashaba nkwakire Western Star Clofas akiteze kajambo abuko watahobye nyimbo ye bari mnonga kandi wanda ko yanjira ati rukoze birara. Amazina tujyacira Bayasi kandi uguru kwija no mucara wanje kandi Cleophas ni mukodomi wanje ubwo ni sister we yanjure denyonje tubonye. Amazina Pius Peladia twisha mukoro gwa braza witu kandi shabumushisha yongera. So Cleophas webare abo kuba ugiye kureberaho umukika kitu cyubona abo kuba niyo twebembire
n'abana bitu na nabandi ntuza kuja tukuratire mwena nimshaba muijaha tubahereze ya sente emitwaro twabahereze emitwaro 3 mutandikire to the Honorable of Parliament, Madame Creya. Madame Creya, chokesha wanamkazi wanyina na hiyo. Madame Creya, na wakajirizi na ngeri yao. Kandi na nyenda kumanyisa Honorable Korik Member of Parliament, tusime omwana wetu Karhanga, obujenyi yawe kahiratia tumamunyatira na ugarohanga mnoga. Thank you so much. Kanya ndagaka kukumanyisa former Member of Parliament, Honorable Governor Charles Nawetia Atuma Yayeshra. For that matter, because of the respect we render, we give, and we surrender to him as our former Member of Parliament, I request to give him a speech about what Shemeride. Now, when Honorable Governor Charles Nimkucheza, Haburishiko Gobuja Witu, Nanaweka ya Clofas, Gambro Mumboga Yetu, Nomchana Wawe. Thank you. Wabale munonga MC omugori wetu Cleophas neka yawe yona n'omukyara wawe neka yawe n'abanyabuzale abazire bawe n'abantu bona boyinaho abajire bijaro birungi munonga abembezi ba government honorable members of parliament munyanyazi Honorable Creya hamwe na Honorable Julius Tusime owitu wa Rwampara East abembezi mwe n'aba government abandi abaryaha bugana mukuru wetu n'abanyadini abandi mwena abasista abashomesa abantu mwena abamina bacara abanyanjuro kubona ikaso hati mwena mwamanyire n'Nyangabirano Charles kandi nijanye bembere timu nungi munonga yabirimo umucara wanje Lilian yabine bebuze Steven munwane wanje kandi mukuru wanje ndareba hari na nyine engineer Muramba Tikeresensio Mr. Zadoch Muramba Tikeresensio n'umucara wawe kandi umucara we nawe ni banka n'abandi bono kutwijana mukama nabakunda so Mr. Cleophas twijawe bari kutweta mu mbaga yawe yo celebratinga okushoma bagambaho munonga niwe ibukazo mu bya banking kandi ko munyamwizi wetu niwe ndashemererwa munonga n'abantu bera mwizi ibyo turagamba tukabembezi ba government we are always very happy twari abantu bitu barongeraho quality so Cleophas nena ngwazi bakutera urumungaro bangwatse ngutera urumungaro abo kumara masters degree Mr. Cleophas kareho munonga tinchijuka wikiya ngandi kakansara tukagamba hari ibintu bya microfinance ndijuka tukachigamba twachigana so I want to thank you kole ngo passion yawe ya microfinance myaka yo tumaziremo akanda gira ubutu wachigambo is over 20 years ojigumiremo abantu abaryaha baruhira n'abarwampara namwe n'abanyarwanda baryaha eji project ya Millennium iyi Mr. Cleophas okure component emwe yayo ya microfinance eyo kujiruka chebe mbere ubwire bwinji kandi ukachikora je ni one of the pillars of development eyabire developed karemeti ndi economist ndashomira economics nyinji konka ndijuke project ya Millennium maratarika nkabandi kansara nakora naho narebo nkuhe kutandika ne 2022 niwe barayibimbire je project kandi arashikuru mu Uganda kandi twakora hamwe aragisetinga various components
ekimwe kikajye cyecho cha microfinance ekimisa kirofasa arakurira tukabona twini infrastructure akali mu school program marajishwe kugaburira abana amashomero muri atina muri cyakoreye yo feeding school feeding ekabirimo amwe n'izindi program zo kuzabire ziri eji program microfinance kunagira parliament ya munana rakere enough ati nashangeje program ya ikira national level erina international so naza akachiko ka millennium development goals nga public secretary chairman akarona rutinka simire so kurufa se kindagambire ibi ndenda kusima kugira ngo ekinte cyo limo haraba arakira bakakijoga ukashanga umuntu ari manager wa commercial bank konka ubundi aranka ba microfinance akona kwereka umwe ba microfinance icyo murakora nico cyaraza kusitungura kurugira programs za government okutetora setting mwaba muri jishika abantu baruhira ro mushaba leta Jeffrey Sachs kandi tukamuleta yabatayayira Jeffrey Sachs niwo muntu modern economy saroga Columbia University wa promoting reji nkora yo kugira ngo abantu becyaro obusente bubuce bakorere hamwe barunda no busente bamara bargigara bakaba korera example cyo bayika baleta kura mini bank yatanjwe mushaba leta Yunus muri Bangladesh ati waza Bangladesh ejo concept ya kura mini bank yatanjwe Yunus Muhammad na India ateje niyo pira eyibakoreireho aba Middle East aba ejokwe kutungura abantu bakabihumbwa umubworo. Therefore Mr. Kirofa nda kusimira kurangwa n'abantu mwera barakora microfinance nazabiko kuze naziha kurangwe joko value yoko encouraging abantu kubiko busente buce kandi bakagigara mujigumizemo wajikorera yoyonga ojire masters. So it was good that you know masters come to promote injiri ejo concept whatever Jeffrey Sachs akandika echihandiko after scrutinizing that echo chitaboneza kuchikugulira baracheta the end of poverty by Jeffrey Sachs. It is one of the gifts I will buy for you. Then hatu washoka leva on the other side oraza kureba Jinping president wa China ati China ekedi hangeri n'abantu binjo mu bworo abantu binjo mu bworo ba China bakabina abantu barenga billion emwe konka ton time China kai n'abantu barenga million urushanjo bari mu bworo. As we talk today ati China abantu bona eri kuba maro mu bworo washoma kitabo cha up and out of poverty icyani kigo president wa China nka police yakoze size atoraza kureba ibintu biro kubirakora program za government yatamwe sente ikakora infrastructure ikakora housing ikakora amashanyarazi ikakora maize then n'abantu bakakora microfinance government ikabonjera mu sente ziri cheap ate zo two components za combining hamwe abantu bararwo mu bworo. Therefore Mr. Kirofa zinenda kwasima imwe bakozere that pira yagura mini bank za sakozi twine ati ntwabemezi ba government twaza kora pira eya China eya Jinping then turengo abantu bintu abagiraki twabiho mu bworo mwena abantu abari hamwena ndena musime abantu abari mu microfinance sector abo kurundana obusente buce bwamara bukaroga mu kintu cyamani. So Kirofa nko muntu weitu nkamurumuna weitu we thank you turakwencouraginga imwe n'abarwo microfinance mugumizemu okolera abantu okole banka yawe then no kushoma mushome ako arogora boryo uri kamembo wa parliament kirera imanya na honero tsime ushanga bono ko opportunity ko muntu wanyu so hatiye ebyagamba no gubikakanya namwe Kirofa so wa candidate hati nandi ko kavuga nabarondo muntu kugire ki yakora nka chairman w'iki board chamani okizina rigizire ki ryahandi ko mu bitabo. So we thank you kandi ndabashaba ngo endijo concept muri Kirofa soko kozire ekinde cy'watwe gisinda kubagambira no gukora mpora. You have worked for all these years all steady utaragurukera ekirita abana ba hata binji no kwenda ngo warebe Kirofa sayine masters ayina ko yakora urakendo mu izoba rimwe kandi Kirofa yakakora mu yake ngahe so entunguka nikachekache. So Kirofa we thank you very much weneka yawe n'abantu mwena so turakwendeza mukama akumugisha ogumizemu okure until the sky should not even be your limit.
so na wandenda kumaha munonga ndaza kumarenda chikache inobundi bugenda uga munani witu mujuni Evarist na wayi ndukundi mukoro kwa mani so wari anagenza jira munazira kwa I'm very happy nanye nakuletere kirabo cyembuzi na gitasimu yawe mtwaro 20 mbuze jo gitunge na mwana we yaza kura ryashanga yaziro twana nawe muka school fees ekindi I promise you support niko mwebembezi ninga ka businessman because umbanka ya waramanya nyine mu mugabo ndimeyomba kandi banka we yarambire sente ninjyo razimanya aruwa wa miliyoni nkaga niwe na Kanale na Dani tukakora business ekera 9 bulizo turako bo 2.5 buri mwaka. Yes, yo musheni ine ntebe tukaziho mugeje banka yabo. So for me tindatine cents because they are friendly, you know, use your money and it gives me a lot of money. So nyoinda endera senza undagirachi ndija ndazakira ndakora kandi abantu bone sente mutazi tinezi kongozi inacho kugirachi echo kuzikozesa nebyo mukama balinde mwe bali munonga. Thank you. Thank you so much, Mr. DJ Kandi hona bagabara chansi natwenda kusimbira abantu aba bo kwija iwe no mchara kandi mukataho bugenye mwitu tumwatuma mwayishira kandi nanisha bangu majuru abantu aba minwailo iza kubajura secretaries ba secretary bitu mu bicaye muri abantu barabara kubana no kwandikisa no zawo kandi cyo kwenda gamba gaho kandi niwe ngwikiriza okigamba nawe n'abasimantine bugarukiro nyenda kubakirira Western Land Radio witu wakashawe tukorigana na mnongana na mchara bona namurebera umuchara wa Nicholas nakurebera linkai ya zahero twamisinga konka mwe bari umuchara yatunga kutwa business kandi tukoreje mnonga mnywana wanje wakashumba Rashid Mayanja nakurebera hanyenda kwanjura Cleophas kandi ne keji n'umnywana witu wakashumba kandi kashumba utaramukize mzee mugabino tumukunda twarari rero mu ndayije yanyu nzakushemerera. Njana kushabangu umwamukuru fasore babantaba honare Rudaviko obujenyi bwawe yabutaha kandi yayishira Rudaviko mnyaro waje ndakushemererwa kandi nakwakira uwijana we neza kumanyizi nari sebo ndakushemererwa kandi iyo bari kwija terera Cleophas kajapa kurebe iyo bari mnonga kandi nakushemererwa obandi iyo team ejo ya wakaza ba iyo team mudeka mwimucha ba wakazi ba Western turebe numbers you can't even say my names because it's a reason you are existing here. Nuba here Cleophas Karuru, Kokutera Karuru, Kawakas. So Rodoviko amudachika nche nyajura abantu bakora heze neza ko shaba Cleophas kwanjura abantu bace then usharike tada kugurira keke twayira ganisa then turaheze member wa parliament na team nje kuba speech yao then let's see what it's time. Thank you. Thank you so much, MC Witu. OHT Nisa Cleophas, Numchara, na family mwina. Mwebale kunyerera, congratulations. Nyewene wanyeta, Byarugaba, Rudoviko, Kagere. Abinji ni mumanya, abani ni mpura radio, abani ni... Okay, abinji ni mumanya. Cleophas is my good friend. Ni mnywani wanje mnonga. Kandi munywani witu nkatimeji tuijaha nkatimu okay tuija nkatimu ya Western Region non-unionized workers delegates. Cleophas nomwe aharitwe tuyabantu 10 abakujwekera Western Region districts 38 aha national level kandi Cleophas nomwe aharitwe twabatu inorchikoku niyo shonga Cleophas normal yatatuwe na Lake View uri supposed kubori nitwe konga mwenu yoine pate bone mutusasire aha gukucererwa konka we are here twija
tuza kutwara ubwire bw'injyaka buri umwe ariyo naza kwegamba amazina konganyeho Cleophas imbere nakutwerire mitwaro 20 ubwo kwareka ibihina kandi akunabona yo naza gushakizaho ikikumi nyongereho ubugenge bwo yengere kubonera mukama abambero mukisha mwene Cleophas no mucyara mukurukiye mu nabana banyu kandi we bare kwita ambageji amazina manyataka mukama David Cleophas tukavugana tukunda karuru ka delegates a national level twashyireho twanywana kandi twaronze kuma karuru ngo twarabiremo muri Ruduviko mbene cyo necamani kandi kutobagambera cyangwa utinda komaha niza kunza muri ndondo bwa wakazi MP ubwo hatinye simbereho abo wakazi MP Tionto Buronda kandi by God's grace already bari na chumwe ya January nzo parliament sime mbene beno kwa tretebe yakushita mari baju yonyote se parliament ngwete samateka decision tujumare kama tekana kama myaka 15 nduka hoza mbendro yaranga no muri Uganda bakumanya kugata mbwenu amani ganje gari mu parliament kanze kubera tekagaba gabakozi nagana gakora taho Cleophas nambaye no kutura amarebi oze kumba muzi kubandaganize tutambare konge mbuzinije nayo yemitwaro 20 jinaha ejeji nyendangu njukwase kashi mwebale webale munywani wanje Cleophas congratulations nyowendi Wilfred Arinda ishekatelugwe ndaruga mu rubanda muri Kigezi okumushinja ne munywani wanje ebintu turabiganira hanyuma aha kwije bitwari 10 wewe munywani wanje ya noga Cleophas banyeta wagaruna kandi yoni in charge wa diaspora wachimanya akagukona outside this region ya Southwest. I'm in charge. Cleophas nakizaleni tadi. Thank you. Mwebale mnonga Cleophas, congratulations. Abaje nyumwena amazina ni banyeka kurusa amanya nivuga mu district ya Rukiga na nyinivekera abakozi abatajyo mu unions kandi dress code yanjye nimuza kunsasira konkani promoting tourism ya Uganda muze bwindi mureba kite cyo kwetengaji so mutakagira munajogo mukoro gweye nico nizera bati Cleophas na injira niza kwa facilitation ni twari 10 ogure mukansora mwebale mnonga. Congratulations mwana wanje Cleophas no mwana wetu neka yawe abwazana nabo abatayiro byenyi burunjobo nebanyeta Gerard Twebaze kandi niyo mwe mu delegates ba Western Uganda owitu nukamwenje neja abamwana wanje Cleophas no mcharawe na bagenzi banje aba Western region tabaruka nembeleza ubyenyi burungi kananye nyine bahasa yo kutabarasya we baro mukoro mwe baro Rudoviko madam tugambi sorry abantu mwebale kwija elizoba Rudoviko nanye nagira mutisha kwika mukoro gwawe Cleophas nagira mutisha go kwika mukoro gwawe twatwine hamwe rukiko kuna kaho bangira ngo oyino mukoro nagira ati mbwenu kanije nanye kwa kurebo omanye kuna ndiniwe umukoro gwawe amazina ndatukunda aku Victoria Abigail yasimbireho ahantere eyo kushekera abakozi ba Uganda abakazi bwenu entebe eyabacyara kandi Rudoviko no mutezi wanje wa Karuru Cleophas no mutezi wanje wa Karuru hamwe n'aba delegates abandi abo muri kureba bwenu ndi kuronda amakaruru se kandi mwene hatabunije nta mukoro gwawe obwo twamanyana iwe no mucyara wawe obwo twaba party family kuruganiza wawe ya family abo ko mutwa mutira mukoro uraba wabo member weye awa mutima mwenda kushaba n'abandi bangambire nahura no ngo mu kidara nyuma abantu abaratera karuru kabakazi niga kawa kazi bona ba Uganda wenu mwaika hakanya kabakazi mutikige atukunda abu Victoria Abigail mwebale mnongo kandi nyo mukiga wanyu eto nacho twatonzera
mwene mwebare mnonga babarekora umukoro murungi obu nahikireho nani naza kwase kirabo kirabo cy'emitwaro 30 kiri mu bahasa munyana wanje ari myati mwebare mnonga babare Cleophas babare cyane mwebare. Thank you. Amazina nirakan Stella Kampuza. Cleophas, congratulate you. Omchara we wale kubanjira omushisha. Niwo omushisha wamteganisa mokushumana kumuri. Mbwenu we bale ekitushwalo no cyani mwembi. Mukama abakwasa balinde nijane kirabo cyane temporary 10. I wish you the best. The sky is no longer the height there. Dari shabab mutaka jenzire na yeguma ndezeni wakashari kandi babe munakabare mukazini kashani karabeho samien wale baba tezero shani study chiriza mashizo uruko decorating ngo ijate ro kusuma ro gwaza inguru no ngani uzatwanaka then Mrs. Kweyunga Cleophas nashabangu mbanjure kandi basimba bukisho mujengwe uno mchara wa Kweyunga nakwakira no mchara wabo mwebare kandi mwabare mnonga kujyo mujengwe bwa Cleophas wabare mnonga mwana witseka olde omushuzi mukuru wetoje tenda kwakira yabare Cleophas seka yatahuje ngwawe kandi ikintu cyagenda misho cyano mchara we mwamuseka no mchara we nabakunda nabakira mutaro wakawiri wekiriju yatahuje ngwawe tiyatuma yayishara nakishagara umujo wanje kandi ninja kugaruka kongerekera kurateho namara nainda kwakuraho akagira iki yakwereza ongananisha bango nchirize namara ko raheze tubanze tushandaze keke tugiriye kandi tugikore abo ko mu madagadisize. Thank you so much. Namwe icho namara owangarama ya shabangu mu Cleophas ayigambireho kandi honarebo nawe yagira gutwara justing kandi nichiriza honarebo zo kwa speech na Madam Claire honarebo ine kwa speech Nabija kugamba tutakashaze keke bareze twarushana keke abo kuba umuntu tubasokta bafebaringa. Thank you. Namara mnyawita. Kama simwe amazina n'abanyatana amaramusi wija wetu ni nubukanga district isingiro ecyambarizo kugambira aha abatahuje bagenzi banje chairman wetu wa Ruhira Millennium amani aba kutubwa msizaha nimwe mazina mtwende kwa simba rugura kuri bundu mukoro ongana kaenda ko kezamu so ngwenu mwebare mnonga akutangana mukatusomesa mukatumanyisa tuketegereza tukamanya kitu gukora nabo Cleophas nakutayiro ujenyi mchara wanjye tia abasabuje ngo neje na munyanya zaraha imke abahubireho neiza nyetagara mukasheshe Mr. Cleophas rukia please Cleophas nyetagara mukasheshe abana ba branch edido mtu ya sente obwezo mukasheshe saheti beje bakwatire muzumpango mumtoro kama 805 omukasheshe kati yaheza kandi yo muhima yaneza shaye ngono shanga baji twi wazaza mwana kandi ukuno kumbe nyungu ndio mchiga wangu Thank you Namara. We pray together, we joke together. Itunda Namara katukunda tutinde bugarishira. Cleophas tumchake kusibura bokuba tukasibwira back. Abantu bajenda gamba bajenda kwa sente. Apollo President wa Ruhira Arya wowe utakuchimanya buje nyuma ya utaha. Nashaka ko cyangwa kwa jure yuko rero mu Ruhira Millennium na Ruhira Sione bakumanya bakutera mu Garuriere. Yabare kutuberaho Jeffrey Sachs akakwiri ya president wa Ruhira twakwakira yabare head teacher was in Somath na tugocha kumanyizi wango lyaha ayi wako wastamare kangureba ho Ruhira nashemerwa mwana wanje ujana wawe imkana we yabare kumkurura mwenda murunji nekumba burunji bombantu bakareka kajo mishoga bantu. Thank you so much. Twashemerwa yenda kubanjura Western Sam Eliane Mokshoma konkani za kujendelea pora pora. Nabacho nanisha kumanyisa Cleophas Nyakayejo people sako manager yaisha tiyatuma astamana na mojo Victoria Everest ya manager na shongo muko huro Cleophas umterere ka jambo Everest terero Cleophas ka jambo twabashemero mwebale kutaha ujiji wito nishabango Madam Claire member wa parliament Isingiro South
Isingiro district manya Isingiro district yon abo kujya ngo wite Isingiro South nanyuma nyene ngo adranamu Isingiro district kandi nshango yije ingoma niwo jine kana nebinde byormu umuya koze sabo kubura mulungi ubundo kashanga yinzira ngo hindura butimbo tegeroko tongere kutunganje oxygen nakushimira bari kutahira ubugeni bari mnonga MC kubasa kutwara umukoro kukurungi mazima huwa kuisati habi umugore witu ningo mjenyi mukuru Cleophas na mchara wawe na family yawe bona ko kubatoya yanjuriraha banywane bawe bo nabaryaha basebo nabanyabo mwe namwe bari kwija kama nabakunda erizo banirunzi munonga aho turi celebrating ekintu cyamani ekintu cyamani munonga degree ya kabiri is not a joke mbene we bare twere cyo kureberaho Cleophas ukubasa kushoma kandi obwe turamanya ngo ino muri mugwagura gukora bize konka washaramu waronda time yo kushaza ngo base kushoma utunge masters degree na urabandi bari kuhiga ngo yongera shome na PhD and I know you can make it Cleophas aboko ryo muntu uri hard working mbene byo norabasa kubikora habo kuba kushoma masters ngo ino muri moko kuguri ngalo za manda mapya kwata mungalo za sentiaria wayagala kubuza ko uyo mugaga thank you so much mwebale nyonyi mwebale nana Cleophas yenda kumanyisa ngo member wa parliament wa Isingiro West mu rubuga yataho ubugeni bwawo mutero mugaro mpango mnonga hona bahamuzi nakushemera ingaro mpango mnonga hiziya tiyatuma yeshra yaija no muntu mukuru hona rebo kamuhangire umwana wetu nakushemera tubatuma bayeshra ubugeni bwanura ubazyo murete nyamacomo mutandika kusavinga buri muntu weno ryaha otagenda we have nyamacomo seriously tubagire if anu bagenda shari borani yone rya abojo bajokiza bagine mutandika kugireta abantu batiko start serving right now then Mr. Cleophas hariho like hudu y'abantu kushemera rwa speech yo batagihudu kandi member wa parliament yarajya kuwakwa no kunda uhe speech umusimu huni na kusimu humtakageze kano renda member wa parliament ndisho yeje madam create sibire nawe hona rebo agomere nitwa hano kugamba yagambire obugeni bwabo bwo kutangaza mwana wa director wa City View ari aho mudachikisha tu so ndani shaba nani shaba ngo yetware waza kugamba abo kwana Aaron Turahi ero C5 Isingiro yareza kwika mutero mungaro mwakire mpango mnonga yabaro mojo wit. You must not stand on this man until you are told to do so. Thank you so much bakutero mungaro mpango mnonga yebare yenda kusema tinde bukarushira yenda kumanyisa ngo omojoko haine cyari kwenda kugamba ho kandi umwana wawe muri cyakigambe rero mbone kwachi ataba kwa kora mina nyene kwa dressing na n'abantu baprobeje abatekere nyame ya mucomo mugirete mutari kugisavinga tutakaje bika abantu bakagisiga right start serving it now comrade brother ngomana ni shana na wewe mnonga I wonder where we are rated I don't know thank you Yabara mnonga master of ceremonies Mr. Cleophas Mchungu my OB ni kutabarusa ukikaida areri ya masters degree nibagita Musingi Gerard director wa JB International School mchiyanja kamukuze kandi Cleophas ni OB wanje primary Cleophas bakwata no primary ya munywani wanje kandi tukanshoma tune neighboring schools haro rivalry kana kanyamba kure yangu narga mwanya nazo mkundi so na kurugoba bwiye takote y'abanywani so Cleophas ni kutabasa n'umchara wawe kandi family yawe nibanywani bintu n'abanyabuzare na Mr. Mareba n'umuntu witu kandi twatagana mwena ni Cleophas nasindike mitwara 5 asimi yawe mkorogu igendo misho niyo bari mnongo MC Peru chile mbaga nkeji eje mbaga na yanja birza maka Cleophas
amarwa galigo kwenye manzili ya so that ya wana na yiti question. Are you free to address these people? Nenga no bram. If you are free, the Rashid Abaza question to the issue. Thank you. Habo bwire amazina ni Mayanja Rashidi kuruga Gasumba natambura hano mucara wanje Cleophas Munywano witu na family ebyonkorire no bimanya nza kwe mtwari 10 kandi ukora amaro izo mfamu nogimanya tukagirambura na muzei yagira ngo yize yo mureba mani na make twakwe mtwari 10 sebo nzo twakuredera yebare Rashid Mayanja bakutera umugaro mpako mjakashumba bwa wetu DJ Cleophas zakaya speech ya unijitwara for granted dokubaza kuja stage aha tustam odine chokudoma na kwa DJ oroneche shwe iko ende chikomuzabuza yende bebe bebe yinde betitili imene bichidombo wacho bato tere era treve tinox Cleophas nchikora ibale Cleophas ari kuranyo kandi kugambire akapande kasoma maje akapande kasoma mubi akapande wakasoma je aka wowe yagala Cleophas asatike everybody who has what to drink stand up and start dancing Cleophas atukomuka cheche DJ pray oinecho kunya wena imuka tere chomo tafsiri na hiyo kabisa oishana na katamu chumuka msenya wa Cleophas ndio kama unataka the choice nataka ya tano kabisa everybody stand up and dance come Cleophas Maringani na homba mbona wale watu mbona
Ulilo mkono, ulile mbaga. Tuache baga ntwende baga kesi. Kado tafiro tajende Cleophas daga ile speech abo muri umuzire weye. So ini kusima you must sit. Toina hukusa. Otafile toina hukusa krao daga ile speech ni wa muziro kufungo. Imemanya bioni. Where is your position? No, there. No, there. At the platform. As you mesh your hands. Wow. She's on the right. Wow. Thank you. Bantu mamwe bari kuri objenyi kandi cyo kunya kushire cyahoyo mutugambire tugende tutume bagarika barete bindi tuyaganise kubashemeza. Praise the Lord. Are you okay? This side is off. Kasha tukuraza tukatera hona lebo mgongo tukaza hapa tera member parliament mgongo. You must. I am not happy with that. I can't. Because in the video, I'm not talking because in a government tower, we're not taking your video, we're taking the people. In a government tower, Cleophas you must provide to get the light that will give you the best. And they do what? Here. We'd rather be here. Thank you. The target is here. We bari munonga MC witu. We mtaka hiye speech na nisha abantu babiri bijo mwisho. Akunda agambe abantu babiri bijo mwisho. Ndakushaba Honorable Hams. Ndakushaba Honorable Tusime. Mutano ya Terere. Honorable Hams na Honorable Tusime. My brother Aaron, come. Atawa nakunda mbanze bete apa speech yanje yaho abindi muza kutaha kandi nandakwenda mutahe mutahurira ibigambo byabo bayinshi kandi aba bantu ni banywani banje munonga kandi bambereraho mu mbera yona nabweco umuntu tutayayise Honorable Tusime nabweco Honorable Tusime mpereza guidelines nunda kubabanza ninga mbanze ababanza bagambe uhinduke ko umuntu tutayayise. Mwebare munywani wanje munonga manager Cleophas nyenda kusima abwa rukundo yawe nyenda kusima abo kunda abantu kandi ukabagirira ubwire ubwo kureba nyona na MP Hamuzi na timu yanje kamangere twanturga umukoro mukaka kuno gwamushanje noreba abatahembaga okumukushito tukotukush muratujire karaze bibina za movement abo turi mu season mwe waturatura tuti utakayebuza unganye nakusima abo kugira ngo nokunda abantu kandi cyangwa umunonga kuwizere isingiro nani shaba bagisingira baryaha mwereze ngaro muterere Cleophas manager umugaro zamani ezengaro ninche mwongere ngaro zamani munonga exploiter rezo kusima ahabo kuba banka ya Millennium y'ukwembera omuri singiro ine branches nyingi ishokarika kwigura no mumpunji impora ngo no kwigurana na za bukanga ahandi kungana banka erukirayo omuri za sako zone ezinyi no mu district yanjye kandi aha financial discipline no kwatakati mwene cyo ndikusimera kandi tutande takwanye kifecho kuratara muntu imperatoro muntu kubar mu mura mutar mura mati kumukora kandi ushaba sayide n'abarwampa abarwampa ramutera umugaro zamani
nareba wa barunyano wanje dosa muspeaker ukwenga mutwara aina mutire nyene ukamanya oraguma nusima n'abarwampara abarwampara nashanga wona rebo wanyine na mutero mu ngaro zamani umwami tusime abo kuba wona rebo tusime nuwe yabanduze kundikoringa ninga kunjiri gita akanshaba mizi agakusavinga abantu barwampara wena no wona rebo kweta kankunda akochi hata bandabo nyenda kubahereza makuru marunja abantu barwampara ngo nyimwe baziyombe nyine right honorable speaker tukurga umurwareza president Ibanda twicerezana na honorable Amos Kankunda akochi kurigirira ahabya sibe byashabere ako design yitu yamizi ga Kagera tukatire mu outlet yamizi ga Rwampara kajantu mbatereho outlet yabe kumaho kubarubone sente nabantu barwampara banje nabo basavinga bombe bungo amuna nabahanso hati uwekirizo speaker ayikirize yaterera PS yamuragira immediately ngo abantu barwampara batunga hamizi agakagera wabo yinitima tukatera mungaro kunga waba otinitima notero mujira mwe mutero mungare mwe mutikwenda kurenga aho kereo fasino mamu ni kunda nyenda kusimu mchara wawe munonga hasa mutero mchara mungaro habo pe kwantu kwarabyona no tambara no banja bamabanja no chukuroti no koretunguka omukazi yatafitireho umukono gwa kwa blessings none ukishobwire bwawe mwenu webare okuma Cleophas ukamugumisereza ukamuhabura kandi ukabadu bayiza mu ruki nyenda kuhenderera aho nuko bamanyisa ngo nimba kunda mwena kuko mukungunda kandi Cleo kumanyire ngo kwanyisoro mukoro gwawe no manye binte bito mu bigumerera byo tubyangu higo nganya horo hanga kanyamba umbaryo mukaruri yo tinkarumu akaruti ndakagiremo mu primaries na gender elections ndakagiremo so mweni nyine ho mu kishoko kamanje nakuretera dora 10 ngo sware na niwe n'umucara wawe je kizakuyamba naheza kama bapera umucisha mwe bari buno abo bari gavana witu Aroni omjeni witu mukuru kandi umugore we Izoba Cleophas n'umukazi wawe nimba tabarse yo munonga korigo wanje honorable Ruben Hams na honorable Claire abaryaha abamba government amukereza ni mu bitinza byanyu basebo nabanyaho mukama nabakunda mwijiraman gamtumor kwera nashemero munonga kwijaha kandi ijaho omiringo nkebiri ningeshatu kongo muringo gw'amana gwandetaha nabo kujankire ufasi n'umwana wanje munonga kongo mu kiti kimwe ubwo no mutabani wanje ombuzare so mbwenu nyowe nashimira munonga Cleophas akuba ni wabo mwana witu wo kubanza gukora masters degree so njimanyiza ngo barumuna wabona nabanyanyoko abo tuzire nabone baza kureberaho so webare tubere cyo kureberaho cyurungi ecya kabiri ni kusima munonga abo kuba general manager wo mwesgwa ari kumanya kuhisya no kuhiga abantu bingi ko kureba baryahabona n'abayisingiro n'abarwampara n'abambara city nabo kugira ngo oine great networking skills webare kuvero tindo rungi ukatwatanisa n'abantu bingi kandi ukatunywanisa ukamanya umujiji gwawe ukatushemsya munonga ecya kandi ni kusima abo kundeka family value akwatwe n'abashija uturi wabo dine nyimo dineka nobora ubusha webare kuno mukazi wawe akwanyose nindeba byone mukurabamo webare kutikunda n'abanyanyoko n'abarumuna bawe ukabakwatiraho burinje yo no house ntwesimisa kandi tukishabire birungi webare munonga Cleophas chamheru ni kusima munonga abo kwa mnywani wanje abo kwa political advisor wanje akwanye politics ngazamu nijana isibarwampara abantu bingi bantorana ngo mbeme ba parliament okubanza barwampara East constituency na nabwe mbabazi hati bikirize bamgaruze bendera ngunga ariko mu parliament kongoro urugendo ruona
mbanza nasitama na Cleophas tuganira byinji ampabura nyenda kusima Cleophas akuba nompabure bya politics ompabure bya sente omwita ba politics ombye tukoresha binyinji kongana kumana kujya ekino baza kushikora oti webare kumberaho kandi ukanya advising abo rinjeri yona nyewe nikuraganiza utindurugabo esha yona ndiniwe no kutambura niwe no kureka ngweka yitu nayo yakura yakare kandi abanyamwizi n'abanyarwampara bona nimwe twabashemsya twabasa kwasya harunje ndimwe nakusiba y'munonga uzasire kuje mugenyi bwahonjire ngo kunjire turiyo twakira president Nyenjakare umurwampara shayitani naneze cyane ningareka bujaga akwatu inorchiko n'aba protocol kurebe kamutwatebekanisa je munonga nyenda kutwara mu gishoko mwera kubeta abanyisingiro abanyarwampara abambara city shaha emwe mwena mbe mwakira shaye bujaga twakire president abarwampara bakorwoko yona motoka zona twazoherezayo kandi zagarakaza bagaruze iwahora rero motoka temba ikore no gariko kitembe ne kugaruza mureke twakire president kutukumwakira mu kitinza chango awe byatkorire na nitomwa tumubanja akwantu watu amuhire kandi wajangwa kibo kagarikowa wanyamugarra nabandi abantu bakwende bakabyona ati sende niyozi akaniyo kuzikora so mwene kitrakore ende yaza kuriyaje netagenda mibiri na enja kwenda mibiri asumaho zemtwara 15 mwebare mukama bandinde mugwera usini kanya chire mukuru wanje honorable Raul Benanite akwaruhira yona ne hosting abyona mukama bandinde mwebare. Thank you honorable. Omujanyi witu mukuru no mchara wawe MP mutahi wanje MP mutahi wanje Kisime amena MP mutahi wanje honorable Claire chairman witu kandi governor ntoto tumweta governor apisindiro ni mpango hamwe nimwe abarya echo kubanza nashemerwa munonga abo kunyeta mukoro kirego mwe bari munonga na ntari wo kwiza na nyine muri momingi kagava no kuyabagambira ukariga mpika ferwa mukoro rwa mwana wanje kirego na mpabura bingi noreba ito wa politician wawujira mu jatera kasumu yatira trabaha toraha ubwe nabaryo wawe kandi arukunda ngaruka zima abanyaruhira n'abanyisingiro ahubwo mushijo kumutero mu ngaro bantu kwizira isingiro yasaruhira kuriya yatandika yo banka yazara amataji ware kutizira n'ikibero cy'urundi mwe bari mucyara gufumba tegeka gire ikibero cy'urundi abanyisingiro tukagira sente tukagira banka tukagira byone tugaruka mazima eto tkorire ito tinena radio kana nawe no sani wari kujukuru mitero mu ngaro abarebyo rirejo obuyabire taru obuyabire ne webuzubike twena twaturi kefuzi kokat kukugira tiranye za radio ngabanda ngana ngwari mitara ube namzi yagambo muzawuzu isindiro wese ngaruka kusima mchara we bari okushoma tchorobi especially kushoma digre za kabere za singahi kandi waba wakuza kuzire mukaje wari zemyaka nka 20 aho neteganisa yokashoma masters narenze myaka 20 nyumbi yasha kana kire no muryango kuna bere mpandika omukono gushasha guzima ndiyo ni mpandiko mu exam ashayisha tutokazima ndandika kujatidandika kugira kandi koro yine namaka okareka abana nomuka no mucyara wawe mukaza kushoma noreba ejo determination eri kushira y'umuntu kandi ngaruka mbasima mwena abanyarwampara mwebare kunda kireo konka kumura mutamukuzire itabanyisingiro tumwenda konko taronde tebe yanjye kandi otaronde tebe yanjye kandi abo mwandaka tubasa kubanaho kireo nyongera mbasima kandi sima abanyisingiro abanyarwampara muzataza president Nyenjakare muje muri ebisingiro bya ekiyatkorire akito kuyizire akagira abantu nyabuntu ni muronda abantu bingi nareba n'umushija munwana wanje rema we bari kuzuza mu karugwito we bari kirebo nanye na urabagambe tama bagamba ati nanza kurondera muzi ndukutera nungi ndukutera mbahasa
kuretere ni wohute musupu nyenda yo kuta supu wohute supu oyongera amani de no mucyaro muna wagira amani mukora imirimo yitu ya Uganda ki mukama abini mwe bari munonga abantu mwe bari munonga chairman governor na honorable nyowe speech yange neza kuba ngufu aza abashonga mbire ndekatekire ngombaga yitu tujikore umu American style tugereka speech nkibiri ningisha tuzonga ahasigare twatevayo konke bintu byakumanige yongera mwene rizoba banywani banje basebe na banyabo ninyenda kusima muzeyi na mukade abanzire baba banjurire konga tikuzogaruka kubareta aha konga abana banje mwijo mwisho nyimeza kubanjura all of you abana mwena mwijo mwisho then nyenda kusima banywani banje mwena abebembe ba MPs nimwe mwe bari kumberaho kandi ba MPs mwena bijaha at least mwena narabahiro muzi nyenda kusima gavana munywani wanje tukanywana atakariro mwebembezi ubwo bwira kana akunda kuze mu radio koga kunamurebere namureba mu bwenge twanywana kandi kuyobe tukarugana gaho nabwe gavana tinashemererwa kutijana madamu wawe akuba nanyinye ndamu nababeho muza kushaba apology basewe na banyabo nyenda kusima bawakazi delegates akundahire mbaga bawakazi delegates sabananisha bamugaruke mwemerere abantu baterero mu ngaro niyo bari munonga na nyenda kugambira basewe na banyabo baryaha bawakazaba ubururo barabiremu nibwo bururo bahamuzi bakora bamu tukaronda karuru batushabakamira abantu twabonabona ukavye mbabazi abantu 10 abarabiremu nanyikijamo nabecho abariyo nibashabuga wakazi MP muhumure rukunde y'umwanyereka niza kujibagarurira ninyenda kusima abebembezi basako mwe n'abaryaha aba board chairpersons n'abantu abaryaha buciko bwa board oyirema baruhira niza kubasima amuheru basako leaders mu governance abaryaha nandi bashaba mwemerere tubaterero ngaro nebare okumberaho omuyabo nanyenda kushaba abebembezi abakurebera sakozi aharwego rwa Johnson National nanalebereho mwami Collins regional manager wa Ukusku wabari kutaho ubugeni bwanje nanalebereho manager wa Finance Trust nanamulebereho wabari kutaha omukoro gwitu ngeno takasimira be employers omukoro gwitu kubera kubyo mukatimire twagira ngo nawo mukujakuza tumutemu omwana twamuzire yamara oxygen esanisha tu tukatakumanya munaza kurugamu abo muntu abo twatukamuzara tayikire kandi mbere yabirenu akabajo mu mberambi munono ngeno twa celebrating amagarage kandi celebrating no kumwakira umudini then nanyinja kuza graduating masters ndikuza kugamba bindi mu masters manyaka kamunonga kagirachi konga nyinda basimiro mu ndomwe nyinda basimiro mu kazi wanje aha masters ezikuzitunga akanyamba umuhabuzi yanyamba umukumbura kandi yanyamba no kumpereza kasente nyinda magambira mazima hariho bwiro bwakire nashanga ntinemu namuterera ndikonga ngandine makasente nkore ki kunagire kwecuza simu yanje yansindikiraho miliyoni 2 nashoma kose najimara nabwecho nandi mashaba mu muterero mu ngaro nyenda kushaba bakama banje both leaders baruhira Millennium Sacco mwemerera abantu babaterero mu ngaro under the leadership of Mr. Abedi Kandwal MC witu
mwe bari munonga basaba nabanyabo kuturebera amajuni ngatera hasi mwe bari munonga nyenda kusima Ruhira Mereni ya Musako Fraternity nyenda mpurira kali manyahimuri mwe bari munonga namara niza kushoba kesho ngorukani in a special way tubanze tukazine hamwe kuko buhabuzi obumumpiro mu mbageji obukozi obumutiremu amani akumutiremu esende ezimumpire nyenda kubaraganiso misho gabantu na naha kamera mutindi barya zamanya ninyenda kusima abanywani banje abo muri Mbarara mwena abantahire mbaga kandi mukambe sente ba investors Natamba Erikanjiro Kakuru na Mugume na mwena banywani banje twena kutujya mu kikampu Guropo mwena kumumpire sente basebo nabanyabo mutarijiro mukoro mukanga kunyeta ako kubibanje ni mwampereza niteba kugihura kandi mutire numberaho nabeshengereza nanyetindi bahimukaho ngeno nabagambira kutikwenda kugamba speech mvango apa nyenda kwabantu tushemererwe amarwa abakunywa amarwa tukuzira amarwa mwinji mutaka tusigira umusito agakiri nabwire report abakunywa spirits ziriho abakwenda nyama ziriho abakwenda juice eriho bangambira mutinde muna wayini abatakunda kakusharira munonga kariho kandi na bya DJs twine babiri ninyenda munamara speech MC na nyimshaba mu speech za sigara zicwe bugufu nitwenda kufuna vibe mpaka shamuka kandi ninyenda mu ryome abayine chupa aranywa kanazina aha sigara na nimbashaba umukazi nabagira kanda kuyagambaho bene twanjurane ka family tenderera kama nabakunda mumwijure nimbasa kubasima abo kutereza bwire bwanyu mukijaha okuturisayo no kukurisayo mwami wanje abo kushoma akahendera je ngaruka simo mwami wanje fize inamuhire terafire busha ni musima obwecho abo kushoma kuzire nemirimo yone yayine nemirabanamu akasingaje aha Fred yayiguru mumutero mu ngaro kandi nani bantu kumaha esho kunyanda cyo kujya kirho twakunda turare na nyenda kusima nyamzare banje abija kunshedekereza mwemera abantu babarebe mwebare munonga n'abandi bari kuri n'abandi mwebare ba andi ahasigara kumaraze garukayo mugende no musingi ari abantu ababashendekerize nabakigenderera mbanjura amuheru nijo misho then mbanjureje basaba nabanyabona ina muco speech yanjye bugufu ndaze kugamba hari buryo umwe kandi banywani banje bunyine nibinji nimamu nemishamuriza koza minji kongambire ni kwata zo kutora noza misindiro niyo zambara niyo zarwampara niyo zambara site niyo so nibeta kabasa kole mbaga yabanywani banje bona munaje basi kongaba cyabunyihiremu mumanye munimbateka next ibisa kandi nibakunda bashaho mwebare mwene Amazina Natulinda Sylvia. I graduated with bachelor's degree of transport and logistics from Makerere University. Kandi Cleophas is my uncle and my best friend. Thank you. Basebo na banyabo nyewendi tayegwa Levias kandi general manager habasa ko yangwinyanga. Cleophas ni ndugana we omucharo kimwe kandi umwana wanje mnonga tikuza kongeraho owe yene nyigura kandi nyekoro musafuriya. Cleophas mbena muhiri mtaro 30 wenu marwa nezo. Asebo na banyabo masibaje nimbareba amazina nditugineyo Edwin Cherere general manager Nyamuyanja sub county sabo chapaso wanje after Europe Cleophas akumrashtamire kuri yamkwe
ninjira bero ya kushangayo ujetu wa babimu kama jotambinga DBA MBA kandi ngawa master ernibanja isijaro shibikeje ubyenyi ko bunizaga kamubetere Cleophas mwana wanje Cleophas nowe yanyi interview ingere ni funo murumo since then keeping a good relationship. We have the best working relationship. Creo Nixima for keeping providing and giving good shedding good light to us as young managers. Nixima for setting this good bar. Yokumano Toreka Obonde Toratore Nixima Mnonga Cleophas. We congratulate you for this mastery achievement. Thank you so much. Nanaye kwa kwanjira mukazi wanje mukazi wa Levi emera abantu bakurebe wa bakongere pia biro yanje nanale biroje no manager wa mushanga sako hara yeberere yagenda amazina n'abanyata Patrick Musimuzi no manya ko kwesera mukorogo wangwinde cheka bibiri ekintu kyokubanza kyange okubatiza omwerero ogu mbwenu omwerero ogu John Brave ninye namuzaala omudinga amazina gange mbanyeta Shira Nyamate kamwati Nipeganya Miyanja. Cleophas is my friend. Oyirone chokuba friend wanje chibi coincidence kashangana wana musiji witu and I'm very happy. Then recently I enjoyed a master's in education, planning and management. Yom Shomesa Kazini Shomesa Metropolitan International University. So Cleophas, congratulations. Kandi wabale womunywana mulungi. Ayenaza kukola I got the cake and party kun bye. Kama na wakunda kama anakamkuwa kwera ajowendi agamping surgeries kandi yaha mukoro agwa ba friend banje monika ngoti wanje tukashoma hamwe ndati yo muri bara kandi wazo business hamwe kandi cyanje mbe nacu ndihe ekindi kishaka mbendeza uketera cyo mukoro insima bramu wanje kweo okuteka mu kwesi ahasigara niza kusima abo wamazara abijat nabiwuje abona bakushendekerize mwe bari munonga okubutampo omutamsigaho kandi mwe bari no kumperezo mukazi murungi ahasigara naza kubanjura nanye nyine family allo nanye nyine family so n'abanyanjura family blessing ara niza kushaba brand we yanjure na ni kirase yelimu na hori kushomera amazina mbanyeta Muchunguzi Brian nshomera Antari School yo musinyatu amazina ndi Agawa Brian nshomera Mbarara Municipal School mazire P7 hati ndio musinya 1 mazina Mchunguzi Josea nshomera Bishop Stewart Demo kandi mbendio P6 atintembe P7 amazina ndi Amaya Bright young people nshomera ni Bishop Stewart Demonstration Primary School. My name is Ice. My name is Agasha Blessing. I'm in primary 4. Now I'm going to primary 5. My school is Municipal.
Munaenda mutere mu beat. DJ mutere mu beat ayishongora keshongora keture. Nakona. We are complaining that it's not the correct beat, so banzo ishongora mukajeturure. As you shine, bagamba come down. When you rise, they shut it down. They put it down. When you go up, Zimbabwe is so quiet because Mbala Maulile, singular majority, but minority vanity. Just because Zendi heavyweighty, Zengandi Kuraiti, Kubangandi ever right. They said you hustle, but I'll have a whistle. Fetusalo, they shut on to take. Topima Kubanga Spimika. They higher level over under level. They got to stop the head. Baga. Nijere ko mwana yishongora tunge senta zatandika kwenye. Garuka. Ibintu byaza musente. Tandika cyeshongora. As you shine, bagamba come down. When you rise, they shut it down. The body is so quiet because Balama will majority, but minority by the limited. Just because we have you waiting, right? Nobody ever right. Children who are running, they said you have to, but I have a the shadow has to take Sente zakanya wapaka kwa service kama kesho yashira zita yachukende za watu mpaka watu kile kwa zama ya kwa kale shongore manyata kama the right bagamba the right Omuzine jao ziniu. Zao ziniu. Yo mnataka kuziniu. Tunataka mwana. Geza kabina. Yes. Geza kabina. Yes. Chaka. Omjenye ngaba kale. Ukona kwenda dansa. Chaka. Wale kuri mwaona ngobo chingino kwa shomu turaza. Nika chile wanga. Echintu chagenda je? Blessing garuka. Queen dancer. Kale ngaruka mu queen dancer sini. Manyobu chingino kushembele kwibini tukubiyeta. Kale tandika. Then right chaka. Cha
bugenyi no bwasho cyangwa mu turaza urako mukene box nayo ne ya Queen Dancer Queen Dancer batamkwata imubana mwe ubugenyi bwakere bwaneta mani mingi Bueno, ndikwendera nanyimsaba umunyikirize mpendere nti Sister Idisa Ruhaha Sister Idisa kiriho namureba nguriya Sister Idisa ugu akontributingire kinchango mu kushoma kwanje ahabwo kuba kumbire nimba nyine bintu byo kusindika campus niwe mbire nimbisindikira akanteyo kandi ukashanga nasorovinga kintu cha transport konkari horo yari echa kabiri reba ngura ruho Saidi sikatuterero mungaro bambe yemerera twakira bambe muterero mungaro mpango mnonga I thought you went sometime back echa kabiri Sister EDC kumbere nyimba nyenda issues concerning administration mbe ni musindikayo ahabwe kitini sache ebintu byanguha munonga ekindi nanyenda kubagambira ngu masters degree zinatunga ni masters degree in development studies abo kugira ngo nkunde gentunguka kashoma development studies kandi nintekateko mwako gukwija niza kuza MBA mubus na nebyo banywanyi banje eco kumya kiriho nankari mesodara aryaha mesodara izaturebe eco kumya kiriyo kanda magareta nangu tukarebe eco kumya kiriyo abakunya spirits mutazisiga enyama bazirete ezo kizibaziresire leba zipakingira nabeshengereza mutagenda DJ teka ya keshongoro tutane Sister ile kirabore kacherezeyo kandi mwanze kumanyise nguko naize kucherezeyo kwa njota abantu babiri abija otaka okonino gamba Sister twakwakira kale webale MC kantu arumusha boxi marhanga kabizo berirungi etande tani munonga omujenyi witu mukuru nali kireu faso wa graduatinga nalo likuja kuza kutunga master degree yeye yayoga munonga ntiyashomire mbweni jangu tubagambe kireu fas akashomera Uganda Matters University niyo degree yatungire kandi nyoweko ikugamba Sister Idis natwera mara waseneho abamisa bakumumanya kandi hati nishomesa Uganda Matters University kandi ninkora n'ekitongole eky'abajungu bakomoka Italy mwene obwira mwenjo mu Uganda obundi nimba ndi Italy nambwe ndugireyo kwezo kumpa okutwaheza then nyenka kirengo kujo kutfire hamwe na byona ebitubase kutambura mu hamwe namuletere bahasa y'emitwali 10 kandi kuyabatiza umwana we no mucyara weye nanyo mucyara nawe namuletera ka gift ko kumuka ako kubesa kweje nisomuka okuna abagambira ndi muhara wasimeho guni my sister na wayine cyakwenda kugamba mwe bari munonga amazina na nchomo yendo Aida na nyendo muhara wasimeho sine akayi na bakazi babiri kitetuka bakanchebu abarakomoka cyako konkate zishaha nabo abaro mutawuni kero fasi no mucyara wawe ntikusima bweto wakora ngenda nyo butuma bwanje obo abenike John Bosco yampereza tiyabasa kwija konkana bukuletera abenike John Bosco niwe mushiza wanje wewe. Thank you Sister wewe bari kumanya ukaweza wazana Italy next route wakuza Italy really one of na kanyo unyige wote ndani poze nienda kuma isabtu kwa fasi mwami witu munyangaro yeija general manager witu wa Western Yona isiona no mureba riyaha yija ho takachumanyire ariyaho akutereka jambo kana director wa City View boarding Nasar and primary nawe yija finally yanachira bishop ko gakweza yija nabwe twaniza kugira ngo ekeshongoreki kirete staff ya Ruhira Millennium sako yona etuzanyuma abari hiya abatanzeremo eno Abraham akorogwe. Thank you Zach Winston
Ukaikaha businguzi mwenu nkirize omukire kake munonga takushisha bwire board members abaryaha buryo magambo izina rye board members buryo magambo izina rye rero tumarire ekitwaletera manager amazina ni Muza Bright Victor atari wa Nubu treasurer wa Ruhira Mirene Musako. Amazina abashija James Kamabuga chairperson vetting Ruhira Mirene ya Musako. Namanya Sylvia Abel vice chairperson board. Thank you. Pereze Jendi chairperson w'akakigo ka education and mobilization. Ninyetwa Champire Ana board member Ruhira Mirene ya Musako, member mobilization committee and member procurement committee. Thank you. Katsime Rodina, vetting committee member. Domjon Abedi, ninye chairperson wa Ruhira Mirene ya Musako. Thank you. Kundo Keren, delegate wa Ruhira Mirene ya Musako. Kandi nyinevo ekirabo kirabeki nakiretera omwami Cleophas n'omukyara ahabwo obuhanguzi bw'erizo kama baherezo and Tsingire Robert, member was supervisors committee. Bebara mnonga izina ryanje ndi Abraham Agishire kandi enkunzi ya President Museveni n'enkoraye. Mwenu omushaheji munyikirize head of departments nimbenda habukuba nishunga nkuru muno
head of department mwijaha buri umwe agamba izina rye barinka wakubanya harinka head of department managers ba branches barahi aha Kamazina Agaba Steven Kachiza, the head group lending. Nubanyita Ichiriza Hilary, accountant. Ndewirba Natamba, IT office. CPM Ascolazaro, internal auditor. Methodius Barunji, head of credit. Tugwakira Jonani, branch manager Kashumba. Muchishaenre, branch manager Ngarama. Good evening, everyone. My name is Farida Namgara, branch manager for Nyashuna branch. Augustine Akozire, branch manager Ahabwarihira. Semaganda Ronald, branch manager Mbaras. Nakayanja Dariat, branch manager Tungamo. Kale Kent, branch manager Kawianda. Mwenu kandi nanisha bangu ba staff mwena mutera kara kandi congratulate gogundo murundi general manager. Webale mnonga ahabwa rukundo kandi nenkwatanise tukwataniza munda manager ahabwa ruhira milini ya musako omulingo gw'omutano chairman wa board anchiriza kusime ngomutano mukamwereka rukundo nimbasima ntine bugarukiro general manager webare ubutatswaza kandi nitwe nango nsime abo kubatutwariza ogo kureba abanda bajyaha bakora umukoro gwawe kandi bayakira abanywani bawe sima general manager obasize kunywanira sakeji wanywanira abakozi aba board members wabanywanira kandi ruhira melini ya musako yatambara yazahari ahabwamani agodiyemu nangwa nandobukuku kandi wabutorekera izoba we bari munonga kurikayo sima mucyara wawe omuringo gw'omutano byona ebyo rukora bistoreka amani mengi gw'omucyara wawe enyuma y'omushiija w'omutano ni haba hariyo omukyara w'omutano mutera omukyara wa manager omungabo omukyara wa manager webare obutakimukaho webare okubeera haba abantu boona okatebekanisa manager okamutebekanisa ekyokurya n'ekyokunywa okamusharaho na bet webare munonga webare mbwenu tutakubasibyayo aba bantu abumukureba abatahi b'embaga abatahi banje aba bantu abumukureba omisho ganyu manager aba bantu ko kubakora emikoro kubajyaha nabo tahi emikoro yabo kandi ko kutaha emikoro yabo bakirugogonayizinga board members bakirugogonayizinga no kutaha emikoro yabo burijo mwenu ko tebekanisiza omukoro ogu bona baye kwijura buryo omu yakora omushaho ye yakora hakaine empahasa yibakuretera manager cheke ry'omuneremera buryo omu akozire omushaho ye kugira ngo bakwasire omusente za banka konka buryo omu akwasira haco omuherezagaho kozo weye notakakozire omukoro nawo jaguta bakuretera karabo kandi nikaremera okakire manager mboka kuingana nikachena ka rukundo konka bakuretera karabo ka milioni 20 mwebare ba memba ba bodi kumushaho zanyu mwebare ba staff kweshura mukakora omushaho zanyu kachena kahango mukoreka manager rukundo ngu nawe akwatanisa nimwe omikoro yanyu mutura mwine tubasimira kimwe kine mugarukiro kandi tugume tukwatanise manager aho THGR twenda tukwendeza PhD
abo kubatwena kesimbira muka board staff n'abamemba bona abangira Millennium Sacco nitubasima mwebale munonga rukunde kumbeho amina yabareke amani kandi MC nije teretse cyo style shano bashera karaba fiti اليوم كنت مشاشوي ليه تبقى تمشي UBP 1156 UBP 11156 yenda motoka yo UBP 7 White Party. Na chairman wabo na manager bona tubara mukaronje kuna bashoni no abantu ba dance so mwebale akaronja kutwine n'urukundo mustero mungaro imo kutwatu ya AGM mubanja ba manager magoba nangwa tubaruhira bonkana abandi bona mwebwa kumanya magoba gabantu aba Uganda binaga agokereza abantu nkababona umurumo baterero mugaro mpango mnonga Prince General Manager ya Chiro kusima kurunje mnonga kuruga Western Sa Father Godfrey abenaitwe Owakashumba Parish na nienda kushama ngwejo ya Chiro kusima kwe kwa mtwali 10 ya kashi kana nishaba abadayi babujenye n'abazibitu mtwali 10 ya Father mu kidero mu ngaro pango mnonga nazarwa kabatanaji no mwana wetu yagumana kwijuka. Here goes 100,000 shillings from Father Abenito Godfrey. Thank you so much, Mr. Tuzuete. There are some other great men who are here. Nyama chomo. Tucheza nangu abana kumisiriza bakayiseze shaha baba no bari ya nyama chomo. Kana baratahe bakecha chiro wabo. Na weche mwe bana bagumaha mukwatana sente tugenya nyama chomo. So ebasa nje wajitereza yatereza erupt konka cash termu so kwera beri hasimu aja clarifying cash kwera yasimu clarifying har habandi bantu babiri banywande bitu na bareba ndeka yeito bina kuba akibari kwenda kutereza na nishabanga bahereza microphone age beyanjire kandi batereze rero sinango beni nkurundo buzire ngato wisha ngabe cyo bara kungabe please twayizana ngo muri master na mtaye wari kukunda kutura kohereze eshuboho cyenyama arakeshongoro kagira ngo tampingura mashani koko bari ha muntu ariyo nariye nyama ukareba iwe tajine ukeshongore mporo abungoro bizobere Bayenda kibishwa Julius Mwine Nyindo ni district councilor bakabenda sub county kandi ni manager wa Millennium Voice Community Radio erukushangwa ruhira chairperson witu ari muchungizi Cleophas na nyenda kushaba staff members ba radio indi kwebembe Millennium Voice Radio amwe na board members kandi mu byabo bamwe bashagatira muchungizi Cleophas na nimbashaba board members imwe mbasa twegitaho rero kandi tugambo bugambo buke neshaka kuzironi zigenda tureba turkwenda kucerereza abantu nimbashaba mwiraha twemerere turanze abo kwa twine kugera abantu ngo kuna abagambera nibayitati bishwa Julius Mwine Nyindo ni manager wa Ruhira Millennium Community Radio kandi reka tandikira aha iyo mwaye kuruge aha ready ni tukinedo ini the board member Joan watina umto Joan nimbakora program akarenga bazana ya program y'abana bato nimbakunda nimbendeza ebirungi byanko amazina ni yaka the honorable Hannington Binyerere
ikora amakuru muri nyakorera Uganda program ya washisha kana program ya the youth chat ashimira mnonga okwani moya izuba enyakazuba Wakama na bakunda amazina niraka mpora wa misho gabarazi abatanzania barageta polepole Uganda butumbo yapoya abajungu serole rero kandi senior presenter kama na bakunda ibanye tarore selection kijakare kansara RC5 uba yibire niwe sales and marketing manager otakushashugwa ko ganyoni korera Western Uganda mbarara umutabona mwebare munongo baranyota mwebesa rwa mango advisor wa honorable minister Bright Rwamerama kandi shekuru w'abakiga kandi radio Millennium Voice ningora program ya maka kurugasha 12 bisa shahina mwebare munongo mwebare ejina staff tukora nayo kandi kirero twenda kusima abo bari twebembera kurungi ebiturabere mu byona no matu birabere mwamwe konka twayemerera kabashija kureba ngo radio yejo yagumeyemerire ninyenda MC nyikiriza ko kunaje ngo district councilor bakama banje bajyana nta bari kugonayizingire no kuba yishtinisa bazimani bana kodeshobe member wanje wa parliament ya Gisingiro West ikiteka mwishtinisa amwe na Secretary of Finance, my brother Kamanje Robert Katorobo, and my senior chairman, Omwamitiwe Aaron Turai, webale mnonga, kandi mwena webale kwisha, kutahira mkama wanje bujenyi na asima. Yes, mkama wanje, kandi mkama witi, twena. Nyichiriza, tuliyo mzaga twahereza mkama witu, na nyabeka yanje balyaha, umchara kazi wanje, urukuntebe kanisa, Mama Benno ogweniza kandi chairman kuko atuhire kadi ka radio kandi kugaruka jimpereza ngeka yanje madamu namukwanjora twakutayiro bini mbeno MCT kwenda kusibayo abemermo eche person wa boda tukolire kuri mtu akura kwanza radio yejo Akukuba nyine kwera za stari kuresha nacho mbere kwa mnonga ndabara no kumaka mukama n'abakunda abazina binde bibya ni mwesitire anti wa mwini Mesti atan senga ila speed nae bat itu selera kawa muide mengo kumanya bisa kain ibintu bicuze waraye abije mwe mukambasike abazina biye peni da triasi ngura anti wa Monica webai abantu bakabeta gukogera abo buntu baringa bataziri sister wa Monica owa graduatinga na mwereze kutwali Yes, amazina ni banyeta Kinamasko Innocent kandi leo ni mnywani wanje kandi muramu wanje kandi Monica ni cousin sister wanje kandi na DJ Wornako Ready Zova oguni wo mukada kunzara
So itoka family ya Bataringa na Charles kilo twakufunira emitwalo 5. Bali Munonga family tumushabe mera okunyuhara wa John Baziye ni mutabani wa Kashisha ka byamuro bya Beneguro Munonga natamba bakiriya ha na TF Guest House barangisha bango bakiranye garukwemerera ngusimeho kandi nyaje na business yawe abantu bagimanye ya na TF no mkozi w'obujenyo buta customer kongana TF tizi naliye elionize naliya business ye I know buraro burunje Munonga washuka mangayi fo muchifogo hari ibintu burunje Munonga na TF Guest House na nebinde bikwadiri na nebyo nawe cyo natamba mwana wanje Hamzaho yebara butatshaza we shall always give you business. Come on, AK, are you still with us here? Eka chijom bujenyi wapta wa iram tuma na shepelerwa nakunda mnywana wanje Jackson achirwao aha wapta hamu iram tuma na nane birona ukume launch ukasho tiruka aha wapta hamu iram tuma kire fasa na teko kwa burra cake aha asa fachiriya Erkana wapta wa iram tuma aha Crescent ya achirwo wapta hamu iram tuma kan payasi mwavta hatar mukubangana sana murokora chiriya nakshemererwa mwebare honarebo Amini pia baho abwe mkoro ya government konka a message yawe umdashikibiri naza kusema mtwaro mushanju so yaza kustasuma yajana jangwa star yawe directly ozachire Omin meya wa Omkanala town council hina town council. Thank you. We come forward for the cake right now na tuichirizana wabantu keke jina bija kujukugurira mwenu banzo ijaha utaka chazire kando ije wenka abantu bo barekireyo DJ Mpeche shongoro turebe. Thank you. Pretty girl, move your waist. Are you all over my head? Abamuzara umureta iriho keke bazenjiyo babare umureta mwana afite keke I think you're best. DJ Enox, Mr. White Party.
orukukwata popa rinkahe aro popa ya mwana okay popa ni mkuru oine mkuru kale owawerezo msutarezi kale msako babarra omwana irebe akenga ya yanga mwana monika kwa mwana matama arebe kunu ebishani byo mwana yana rande bonera mnonga ibiri ishatu emwe thank you so much Teorcha kekejo abazire bamuzara omdin bariyo omwana yishaniriza ko wajiriya nabo so mwija kuriyaho kandi mwabaza kumukora kazaini yo kumurisa hot shine jonga kungana wenda birumu akashani kakwate thank you so much inspection wa parama ngura kubiyaza mukuriya yatere thank you omuzire yaza kujyaho nawe yaza kujya mwakundana abazire mbaka kujyaho akeke y'umwana jeni mweza mukaburira abana abona bariyo jeni baruka kuri wasigazo muzire abana abona bariyo muriyokeka abana bina Thank you so much. Aba bashande the Clofas. Deja uruchana. Mwije twaza kuhayechesha ngoro mwije mweto rukekeje. Mshare keke yo kuru tubakurisi yo mweza kuchana. Joshi la gora makuru. DJ play. Are you ready? Position there. You don't need to back up fit. Got to work away, bro. Thank you. I want to have a positioning. A positioning. Try to go fit a second. Positioning. Guru.
Stephen. Cleophas aza hagati. Cleophas hagati y'ururebo. Platform ikotereza. Platform yenda. Thank you. Thanks for Jesus. Jesus. Thank you so much, Enox. That is up on a canoe. Watch a car. When I count, you move down. Cleophas Torosha Merenasar, Kashama Primary. Kashama Nasar. Primary. You covered. You covered when until I reach your masters. We thank God you covered primary section. Garden covered. Primary section was covered very well. Honorable! I want too much in a gamba to man. It's a letter with him. Hurrah! Honorable! He had a man, I beg your pardon. Honorable! Bachelors! Masters! Thank you. Watch there. Congratulations. Yeah. Congratulations. You got to listen to celebrate. Congratulations. You got to listen to celebrate. Mr. Abla Moon yenda kwebaza okunywana okagarukayo kandi yenda kusembera Cleophas yenda kusembera munywani wetu Asaf Elkana omwana ogwe natukunda mudonga kandi akigire kujeje mwitu Asaf wajenzere kora wajenzere na wa disappointed abo kwana nichikwendaha aha akirwaho Mr. Cleophas muterere kajambo Asaf yatsitse ntwari kumaha mutujyakire tujukereze yabare mwana wabawe aranga kuhereza mushaka kandi yabare kumano kitera until the day end. Na yenda kumaiza Cleophas bagarire cake ngorero side yoku noza kureba yo kwipatirwa bambari. That gentleman is there serious ryaha kandi the member of parliament no manya all the time and has been there for you. Tukushabira ngokerezo busingozi amisho gare cyo kuno mchara wawe nimujya kureba yo garu witu garu bana kansara witu mkundwa ya Southern Division dinga Western Division. Yeah, Southern Division but municipality, the greatest man from Kawiana. We are so proud of you, Garwanda, my biggest friend. Go there. Na kuraga sauti na kubura kekeji. Sauti cha kuchukura M20 Ghana. Ewe cho echiwo cha wachashta millions stambiwa no kwa roteme. Aha, zingara ukash. Aha. Umkaza no bwana kubanya na mnafutere tere hivi. Umkaza kwa teke. Kwa kaona no jauna yemerana mukunda, no stamana mukunda. Abantu bari bajya kukwata mu ngaro doja kwendro yemere ejikek natujena bamtwari Ghana. That's million 1 million. So nanishawa umama Cleophas ndakire million emwe ya cake mbanze nyezi ndi million za Garwanda zaidi ya leta sente kana jogora bana kuleta sente Garwanda means money. Yeah, thank you so much. Kanda ineba hasa iri million cent. Neremera ya shire basa ya Garwanda urebe sente zirimo million zijwi. Konkreti kimwe mwanyo ninga mwayuka no mugenda kwashira. Mario banze mwimuke kashi. Abo bariyo Edwin wari yakeke. Kana kureba noriyo. Kale DJ Mpechesho ngoro aza mwisho mura Cleophas Because rice Cleophas. Because rice. DJ Urucha. Because rice and serve your wife first. Madam bazori yake kabanda barijo. Monique. Bazori yake. Take a market of Papa Murakesh. Bazori yake kabo isi system kama wito na mimi. Put for the miss. Yeah. Aha. Akasika roka herize bane kaka herize. Thank you.
bora mnangizaga na bashikore piga tais nyama tejano zinakada iko pasika tais tena paka bachita zikete bino ija urucha unabana kubanza bagire kibanya nyama todakize baza bahereze kunzi what cheers what's up cheers cheers boys Hapo mshia ni mbaya kupata kumpora kwa. Cheers na mama. Kwa nyama temwena. Kile grasa dao. Pika tayari baba. Kwa nyama temwena. Nyama ndio kwa kabla shatori yake. Utakuwa ataku. Bidera. Hata kumeza mwana wao kamera kwate. abana bo pampero mwanya bastame kandi Clofans aha so eke na timu yawe yaba Asaf ne yaba Mwebesa ne yaba Nanka niwe murayigureho umukoro wo kuyateka aha yenda miliyoni yoni twaje bara yeta ikene tuka adijere kare kabyo kuzana byaruka kero fasi kero tujena million kete mutiro mugakwata promoter hagawanye hati byo kuzana byaruka mugumeye atawozinga hizo atanoza huwa gabura eke emtwara shot kwa sachinana mwatu itagaranga Asaf mwatu tira webare amazina Asaf Elikana na Nyakeka na Njeni Fakumi kazi kitera simu kashi yabara mnoga emtwara makesha tumjere mjachire o Jackson Agnes Rukama kumangu zina ndo Mugumero director Mugumero nanyeze kubaho nazongeraho bashanga instant Agnes iriko shanga bagiga ibastamaho kya mwana utabura kujya kiko wajigura milioni yona thank you nanye nagarkaha tujyacira payasi kiki kwera mazina Moroko Emmanuel kurugo mu Kanara kandi naye nateka imitware kanate akeki twajumara mananga mutaka kubayo muje tujugurire kimwe keki ya isa miliyoni turenze mutukora karango bagara Moroko mwachite iyo bari mdonga wadiringa n'abasharo bari Mwebesa Rwamango advisor wa honorable minister kandi orakora na vision group kandi shenkuru w'abakiga nawe bwiro bwiro bikuru toragamba sete ziwahereza konkani nyingi munonga nizabiho mu bworo thank you amazina ntaywa Ambrose kandi Lorenzo nanyo witunirira Karundi mutabani wa Laurenti kandi aha ba family je yankuzire munonga umucara wa Kankunda sebo yanyide so kubera umutawuni wena ni kekeji naza kuteka we mitwale 5 kandi asimu ya madamu amazina ninjana Ambrose Headmaster Groho Primary School Cleophas ni mukama wanje nanyo keki najigura shirinje mitwale 5 abantu muri keki abo kwa yakuzigwe keki yajigura kare ati twega ko kutwerera konka ndi atefu real estate na atefu guest house nga director
ninga showo kwetana tambo ifura kuna keki emtwaro makumya shatu nigiteka sumu kandi tukumze butamze kintu oburijo mwe bari muno ade bya keke byawa mwije muri keke kako bajukura kare byawa kare kandi akabatandika kutambuza mendes kutambuza keke bajukura kutambuza kutambuza kagawaje sente kazabakari kananye no muzemereza amazina tukumisize Patience district councilor na nyakeki na tawe mitwalende amazina ninye kwehangana Edmond na tekaho mutwalo yebale yote niyo ninguza keke bajukura kare ukambona sente uko kare fasting na ngo yebo ngo yotabanza are abantu bona bije barye keke abo kuba yareze kugozobwa unako bucibe cyora kunde ningo cyendo rye keke yetayi nibura keke mwena staff mwena na mwena mwishe orcha thank you so much DJ ko mshaya yanga webale kunongo makabe di ni ayibazi bosman nanye keke na kitare mtware ayibazi bwo kubera kana konga kana yemereza sente abantu kabaya nakoresha mwishe muri keke yakuzirwe mwishe muri keke DJ Enox, Mr. White Party. Keke na jibura ukiriye kubaji kuzire yawire no kusavinga basavinge no kujebura kugenda tugende